Shake color just like this, baby, take it down, baby, take it down.
Te pala wate lo si formal family to chene ile chulai ono ilungo le tau chupala ranga si fongal video Samoa. Se formal limba i votola mobile proclam le foi vanga le fiafi. Be ona ma futubale chacho wa chinu ilungo le tau chupala video Samoa nei foi taimi. Mol mana mo jitu bangal wenga le malo chacho wa chinu. Jo lo fatu mo te fata lo fatu le nei foi taimi malo se fomoria malo foi lang mama. Ile tapo ingal tatu wa tunu nei tamam tina mantu e moto malawa le ngato foi leo lo finga luenga tofio le tua lo tatu wa tunu le na foi wa tau le fa manga luenga ba se foi tapo inga pe ona ia ile nei ya so atoa le na wa mai atu tau jumla ranga le tofa ya funga mo se manu Francis yana me se foi le finga le atoa se el Harrington le vea mal tatu po klame pe ona ia le fa soa ia me se foi inisio tatu musika pe se ka so filoi pe ona ia le tatu tau tua mai le julai lua le ole le la si e pa ia mali nei taimi o lea fiafi ia lala ua atu fo ia fungamua mali ataua ia ile nei ia fiafi ua mai fo ia la ufa o fa lei o fa lei malu o lo lua ainga o e tau tua nama o lua e wala bangi pi o se ka abela si mea ia e lei alu lua o sa o malu e ia ma o sa lagangi sorry au kaumangi vai me ka o se soi fo malo lo inga le atau so ka ka me aba Wai ba ila ku avanga mai ali aka ua mala ku mo fonga mua sorry e sele melo ka usi so ifo malo lo ingo wai vai ku ava ka malo wai ka usi ku ava maka kia le melo so ifo malo lo ingo ali ata o sa veama male to fa fonga mua wa amata ona nga i momo to moftanga fo ye momo fala waina Vai la ia momole koi apa i na ua vai atu le malosia ua atu vai koala ka ua le malosi koi oro kama koi kau mai fu la la koi malosia ko la ua ova ia se ko mai ala sino ko avanga le se io e vai va ko ngi ia fiafi si ko fa ke ko ko mari di wo ke lo pi al ponga ngi e fale le fat que vide le maluru o tanto ia ka pega tapena awala fatu mo la to mala na mana watu to ngalu ngal nei ya fiafi mal la ngalu fa pena chama futa mai lunga la tele wanga ia tiro moto mo la fai mari lu sa o no sai lunga la tele o tele va en la tele na wa fai si pisi wa poloka foi tatou fai si malulu ia ingulele le fala o lo sai o no sai tai tu dunga la wala fai be fie ma o te fai me te dunga la wala mata tu le ta tu dunga le piso lo yai lunga ta tu klub le fie mai pe na yai le aso le uli na le la fa solo mal tu la dunga le to fai fonga mua sauli ya li ataua to lunga foi lo klub le sa mo ni banga le fiafi ino se mal te belwati se fu mal fitu minuto te nel tulayono ya le le to tele la to lo mafuta mai le nei fo ya su to no la to finga luenga le na lo fenga manga luenga sifi po nga se bala ku kala to le fia fioka ya se nga se single na wa PCI to nga so malulu fa pene ata lo fatu se ata usanga atu yo ole la to nu ina to italia la to nu wa fenga yo ele wa mafuta mai le nei fo ya fia fi to fia ina to italia no Lau te wawai atu tātou po kalama lea fiafile nei tale tu lai fitu tau winatu tātou tala mai Samoa. Whangasolo fo ileo niso tātou po kalama peo na iai. Tale tu lai balu se mail po kalama le sungan whawhengai ngai Pasta Pony. Ia ua fo iniso po kalama whaatia mo tātou. Ia tātou e wawatu ai lola ia lea. Tō lunga loa o tātou po kalama le nei po. Ai malo la wala ko sai. Paisi malulu. Papalotia fa fo wina fa tele ba tabai fa fo wina
Famalo tu bi in Sony. Ma loro si fu laude lei. Vese de ta fa pito tu la mola nga se pola ku kale nei ya viavi. Ke fika mangongin ku ka fai lalang ku kala fai. Iya. Ini kok yang lagi mangongin sekali bilang mangongin lang pala wes. Pipi ay makaloki, magkamako, wala yang saya. Ya ada yang mamamori so sisi. Ya, kaya ko lang. Oi le nga bawa yo ku kamangongi kai mi fa pengai. Ke fika mangongin O ku ka fa lele. kala fai. Luas pun tolu bini to channel Julai ono. O ka ai manga ba ku lo mal au ki ngai ngai ngaru ngol ni yas ala ku la mangongi ku kala le o se fai mai pore ali le lava tu fo ile ile mamafo ngaru nga. Ala ku la mangongi mai lo kupa. Ko au de le mai ma fo ringa ka ka ngofo fale. O se ke fa ko mburi mburi nga pa ile kuka. A walava fo ringa e momoli mai ai le fe au le aso ma momoli mai ai fo ringa le aso sai ai fa ye muli muli anga fa pe o kai manga yo le mangongi ma sa sala me le kuka ai fa pe la ka ke o so ko kongulo kali la va ma lo ka vai ai ila mai fo ringa o le kuka o le tina le inga la makwa manga yo fo ringa ila ma aka mai oka e fai ia koe muri muri on kapa ia koe ulo a walava fo ringo si ko ko lua ke vai ale bela ale ole manga ba ko ale fa ko apa kia pa ka mai ole muka le kausu ole uluma kausu e mai de ya o e paula le me mo ale la kwa fa sa ole poku mo le ka
Poi la tau mala polo fisini mai olo iel tatu supa nai fai le afale ono ina ile hall. Istamaki nei afale ono nei le afiafi. Yo e vese no parange ke ala atu na ina le istamaki le lua fafa. Ina i otara alu fa malu siro kingo. Ma fai singa ua fa ngai oinga fu ile le afiafi. La ua malulu ale mea. E ke pulu lo le afu. Ya wa ki de ngai malili. Fa mo atu la soifua le fatua ya lis. Ya, malor se fomaria fa tele tua ini tu sanga tele ua foai. Ya, ila o fengal fatua. Ya, wow tute mo fai valo filimba. Pe ona tau tua di tatu atu e ala nanga tau tua tatu tu sa mau. I le pekui na i Avondale fa pe foi i le tatu a foi. Manhattan. A fale tu lai fitu tala foi lo tatu leina mo aso fo pas fa no malo tatu atu. Ai fa malo ti so tatu pa anga talo fai so i alino. Ta si le skulati au le leile ia matua le ia se tupe. E nga lu e la voia tu sa leia me se usia le malu se mostiti. A malo mangere mole malu kau ke fa kore kelo sala le pika. La tala tatu le kako e vai po aku kala fia. Ora la ku ka ngai fai. Ola la ku ka ngai fai. Ola ku ka ngai ngi ngor fa vela nga lu pua. Vai kama fai ngofia fa vela nga lu pua. Ale tala tatu leina. Tolu fit tasili ma tolu le tatu e vai ku kala fia fi. La se ku ka manga ia so malulu. Se ku ka fo ile te ilo le tali mai ia unga lu ba le fa ngaluenga. Ole ala se ku ka manga ia nga ke popoa. Le o tala tatu leina tatu e vai le vai ngale fia fi luas fulu mi dio tele tula yono. O kala mele fia fia le uso ia sau si fono seu seu. Tu julanga tu tatu wa tru. Aba tu lo pesele walo fatoi mole mamalo la tunu nei vai ngala fia ngai tu te manga luenga tala ma tatu telefoni. Tatu watu tatu e vai ku kala fia fi. Vai le mu elo usai do mo to malo la. Pa malo tu le pulenga la unanga ma tatu tu sa mau. Le fia nga sambo mal fatoi alis. Mala fenga luenga. Pa malo tu foi atila tu le nali mana va nga luenga la fia fi. Malo le ngalu e. Ava pe ona te poloka se mga ala ilunga la tele. Mo e ole on sai to apere tahi. Ala ilunga la tele.
Ya le jatuh saya atu ku kala via filo jalan jatuh laina. Jolu fit sini mai jolu. Ba via nga mole bana wa ngalu nga. Malo ngalu lu malo jawan chai. Jatuh atu ku kala via jalan fa. Apa? Mau se buat apa mai? Ya, bani bahasa gua ngalau kalau ngaji kira koi kwa kura ibu ipale kwa mang. Iya. Alar ku ka ngai. Pero la ku ka saude ngafai so ko rual be fengal. Iya. Ole ko mako engang. Le lang ko fa be la ngei ya. I. Pa ala lo mala voi le super ox te yo male. Bolo. Kama foi le prawns. I. Ya umma. Ya, boleh ama. Lang lo le vai kipolo. Umma. Ya pa tonu fa mai lo alwe moi. I, ngapa tonu mo lo ah. Nga La lai fa ngalungan Cina lain. ya ka fengal banga ya banga wala be banga yan malu ya la fengal. Ini va pior malulu, mai e fia ko fo mal fare ah. Nga Mana ya fere sol jatuh ku ka. o i manu kau vita go. Manu kau, le seki para malo la ngalu manu ya fo fia fi. Okay. Seki, alo fatu. To en ananafi. To e popo atu ai le mandre. Yep. Dalam jatuh lainnya. Usul jayau. Alu le fia ngelue. Malon ngelue. Jatuh saya balik kala fia vitalofa. Kalau pakai kio. Malon se fu amai. Ai. Ceki. Iya. Fa po ko inga ne. Oi, le fu ko so mane via fi. O fele sa tabla. Koiki ngase le. Iya. Ken kumo kanga i. Ah. Lo le malolo soli. Ke no ya ni uso ke no vai le pengo la ko kauso si penke ave disi vai. Lá, va ver lo soy fua wa. Wala mfanya savali. Ah. Kumo kamba ngai. E vou fugir de penke a kauli savari ya. E vai agora correr. E vou fugir de penke e couper a la curi lom sa. La, ya que si la via vuelve aquí. Ja. Olha com o moara com um aí eu chamo maru a ter o cupero que mas não faz. Ah, eu ka ko. O cupero da fondi ya la. Sa le ya, sa oi para. Ya. Ya so ya la le vai vai ser nga kula. Nga ko ngua. O so le o fal kupenga ka ko lengi o fa blavi. Ngala. Ale pa wa meia maloa fa kai lava. Ya. Yang ko sa wale o ka usubaro si desi so. Eu fui a le a China le ainda eu sou fia eu sou fia foi desse isso.
Ai fai soro voi como les caimia. O me ia kau a kamartina ia kau kuku ila no fa bla be la koi. Ya wa o ya kai fai mai ai. Ka ko uma la be Le lai ku ka le fiafi. Ia la nga que si la fia voi o nga file. Nga file ole ngole aso le ka ko le sapa. Ia. Ole aso ka uma fa le aso ka ngu. I. Ya que si la fia la ya ol makwa I que kele nga file la pe le fai mai kanga ka ole aso umila so fua le lo ngula nga fil ko nga. Ya ngala. Ya le la ya la vasca mai panke kele nga fa ka nga fai nge e mo le tu. Ya kulai man ngai ki focus ko. I ole ngala. O fala ia pagi. O isa fala ia pagi. Ya, va pe voi se me ya vo ke lo nga voi le e feololo voi ya ele voi ala fala panke. Ya fa pe o ka ko sa mo o le mele o ye o pe o le mele o ye o sili ku ka kamalo lo ku ka. Ia ku so o yanga la ku fala panke Ya voi menga o ka ka bo mal fala na ka sa fa o lo nga. Ai bangai. Ai se kamale. E lo le fefe tina le kamale. Langa ya voi o me ya fefe la so fua o lo le ma ka ko le to. Ai mo lo ko kongi wole fefe a. Saki uso. Magu le fefe. Ia alo vaku. Ia bate. Lo su fabilite jale tu le fitu. Ku kale fefe talofa. Malo ke kia male malolo al masi. Malolo se fo magu ia malolo e malulu. Yo vole eu vai caminho ele com malolo se si. Le malolo al masi al fatoro aqua. Fai aku leo se ai ngango foi. Vai makea ya. Ai me ia o de ia o ko ia ngai ku kwangi. Yo akiangi ole nyu ngira yo tamo. Kali voi dia sorry. Ole ki kwangi ko va fefe be ko koi. Ngala. La ku ka fai. Que no que la semalulu. I. Te pasupo amale tos pulo Maria. Pe pasupo mala? Pe pasupo mame o sasha vangale o pe pasupo. I. Fai male tos. Ia pulo Maria. Ai fa fesco inga ngai o fia supo. Ele ai supo. E mole ai ya. Aí não é. Para aí que mas eu fa assim co ngai supo ngai fia supo. Pe fa vai sanga polisi. Vai fa mole. De aí fa polisi. Fica o ia monga o longa. Ala magu la fefi. Sei foi ya. E leo te luas fu cholo minuto chalo le July fitu. Papalo tiri so tatu paanga lungo tatu YouTube lungo Facebook. Patalo fati amasi en bi malor se fu lau de lei. Famalo ti Rafaele. Malor se fu lau de lei. Vai me o vale malulu sa o vale malulu. E o PC aí fa ma fan fan ai lu palankeke. Ai sama nai ma fatalo fatu. Tiwe sa ene malor se fu lau de lei. O ko vai ku dia tiwe sa ene o ama yo mala inga. Ali pata male le sai pele fatalo fatu le mafuta bai nai prispe na se jalia. Sila tinga mala fa malo atu le tatu tua. Pa malo atu fo ile ne fia vi Nelson. Le sodi lo mafuta bai nai o tahuhu. So ya Lino. Malo brother malo ngalu elu sa lo do vale. Fatalo Virginia ya Selina. Apa no bel tato leina wo tato nga singa por ku kala fefi. Pamaloti ala te moenga Yosia. Malor si fo lau de lei. Eli ya yo lupo. Alo pulo fatalo fatu le mafuta bai yo fate vanga loa. Lunga tato ku katalo fa. Talo fa la usonga le ria wa. Malor si fo moni. Malor Malor si fo lau. Malor si fo. Wa mo de fefi.
Bang ia kai ba sa no ngara usunga ya. Feliz au tawala. O ni klini. Clean ine. Ia. Lele. Ola la guka. O nga ba ngasi o le mo kao maria. Ia po le pakeka. Ia muli le kofe. Bole au ngala. Bole au ngala. Oinga kuka. O portina. Ko la skonga la sa. Oinga po por kuka le fefe. O portina lai. Vea si se filosofia la mai le Sa. Me ngai manga yelo la ko ngalo la ko fa vela. Mangia faftai para. Malu yang usah ini baik kawan malu. Ya, foi si malulu. I me sini foi ngai mangia la fiaf. Ya, me si foi ngai mangia la usule. Ya, o me fatu me no falo. Faftai iso. Mangia foi la fiaf. Fa pena foi sei foi ya. Ya, pa. Luas por medida taler July fitu. Pamaloti amona kiloma. Malor si fomunia. Masi malo fa mai o superman moi male kalu kao. Lewa kuli la fiafi. O kasa kai banga ya kuka. Ya pamaloti ya se usola ya elipata. Malor si fola de lei. To sieta ala I faiva sele. Malor si fomunia. Fai mali lu sai lo moto malo lawa. Au te loa le fiafi nei o fai si pisi. Sau male malu rua kili ngai mari di lungo la tele. Kalakula le fiafi vo ile la kake ko nga fi fa pengi le kama lili maloka le la vari nga luenga ai te la tu lo ke kofo ko fai ko ai sa sala mai mangongi la nyangi ala te la tu lo le la va ai ke la ko mga seki lungo le lau lo matua Ombanga whakakia mai eipu Male kuka wa makua mangongi Omole manga ia le lava atua La kula whai matala tina Kusala ele wala ualo ingoa Lenga whai ngoi oe Ai whai mai hani Sau la ia lewa vela kakuka Kusala nga lau sao whai Ai whisidi mai matua hani Nga mai lu aso ya ngai ngofo ale mai fa ya mangia fa vitai le lofo le li ko sawa ave le fesiri sidi le tina wa ave se fasiri nga malosi ant oe ai ole kuka fo ile na yata pena ina wa kili inga ave se fa malosi au fa aso atatau fa mai hani awe ki ka ele si e ka ele ka ya wa malulu upu ayel tina momole lo fa moni awa tita ele langa o malulu si eta ele taya usai awange mafolo makua awi ka ele ngi ke wepu eyo ai mafolo matua fo ile le te weto yanga ile vai ia na ela tula ia le ni te wa mali li ele usudi siaso momo le lo famoni ya ai sau ye lunga le lau e sau ta ai o momoli tina lofai au ni tinga ina ni te iwalu ate ta ele alu atu ba pale tonu le paipa ya le si me la ma o tina fu ile le tino tina ia se fe de vai o se fe ngole vai le si me nga le ma fu tina la ele le ya lo mai ai la ke mai le tia inga nga ruenga ya o ke mai fu ile le fa pe o lo e fu lu o ngolo ka ele so ya wa ke le ngase so le ka ele ko nga vai timing ai ke lo kus fangoi le ya le vai e koe wha mangaku me ia sola yo ale bangi ale pai lo vai ki vai le singa me mangi se fere paipa se fere le paipa ole bangi ale pai lo vai foi lia ku ila le paipa ia ngai ka ele ale awa umal pai lo vai nga wala ba yo
La war nga pa lo vai ke fa malu wai. Awa umal pa lo vai nga. Ia ilo fo ila fa malu pa lo vai nga kas. Ai fa peo e ke la po. Ya. Ka ele fa pa lo vai. Malo legalo e malo le pale. Malo lava. Ile la uele le fa pe alega. Lei si mesilo na tau il fia le ainga ya fiafi. Le ale tau ngole na te toi mena nafi. Le ase kuka nau e maua toi le fale. Fa fetai le tua. Na lu fa fetai le tua. Ia fa fetai fo di tina inga se nga pa pel tina sa kuka. Ava pel tama fa fetai tama. Ia la tu fo yo la lisa fa popo oka. Ke la kunga makwa ila mo ila lisa fa popo la ko mo ki koko. Malo legalo e malo. Ai la ku le fa pe wo ka fiola. Ese le mbanga yo ila le ngia lisa fa popo. Pe yo le ila fo linga si to lua. Walo lolo mai ele le fa popo. O mai ai male alofa ilo loto. Ile tina mala na tau mafainga le afia. Le alofa ya ita malaita maiti. Wai mai lai. Sala ke ngofo nunga le lau ala momo lo korkinga. Pako aku ngole le sangila manga va wole vangalu le aso ako Facebook. Zé, mas ainda vai viver a moda do Leo Toy, se for uma família de Tale ou Late to Life, itu. E ala nga? E oi se teu funga la au nung ole lau lau. Ua pua ina atu. Ua toi sau. Olo na manongi ua sasala atu I tua oi. Olo ua lofa lea ia hau. Ua la poto e pehe se potoi. Ma vivianga mul malo dato watino. Pokala mala fiafi. Tolo fit tasrima tolo kukala fiafi. Se te ufugala au etu mai luga se lau iluga se lau ua puaina lo na manogi ele sao e peio se te ufugala au etu mai luga se lau iluga se lau ua puaina lo na manogi ele sao Tatu tali mai boy el tatu leina dungal tatu kuka talofa. Malor sei fo mang ya wa mai. Wa mai. Manu ya kai. Oi pe kau de longa ku e pe ngai ke e ai ko mu kala ri ai ai ngolu ko du. E ai sia ya anga ku ma o. Mai no fala au. Wo ma. Mo le vanga u. Ya pa ai la le fale ai tu dia fa fini ko. Dia ye kai ku dia le mela ku de pele. Pele la. Ya va ye fa pele fa fini ya mai la wa su pa no fa ta ni mi fu. Iri kai ku dia. Mai o fe ngai kengo kange. Ya o la su ta la ya fi. Ole tongs. Ole a? Ole tongs. Ia. O salawa. Ia. Male eggplant. Eggplant. Ia. O eggplant. E falai la yang. Ia le mianga le eggplant. Ia ole salael. Okay. O salaelu o something. Ia. Ona leilunga I falawa. Ia. Tu bala ele malisisi. Ia. Masina lau vau pelele masina ai palang. Ia. Ia wa uma marquesa la fiasi. Manga ia. Ko sala mianga le eggplant mo le fua mo fa vela Ia masal. Male mianga le sisi Ia man mianga malisisi. Ia ma mo laula Ia man mianga ia se lau vau ia. Male to tanga le fiafi. Fi kau ia mana ngase ke ba wai
O mea ai anga fe kau mare ai nga ki ngofkang. Eggplant. Eggplant. Mama le sisi. Empeo se te ufugala. Pe voringa mai ere yo ore a inga kalunga. Se lau lau. Iluga se lau lau. La kau make mai le mea. La kau make mai le mea ai pe kari ere a inga le ngof kang ai pe. Ale kuri ere a inga mo over fight kala. Tuma iluga se lau lau. Iluga se lau lau. Ua ina lo na manogi ele sao. Liu suavai elo toma feliu liu ai. Se mea ama fai ai ona feilo ai. Ua so o levasa. Ma ua pesi mai le matagi. Pesi mai le matagi. O te wha moe moia oi. O le lave ai. Wato ululu mai. O le sau mai hele monie. Wato ulule alofa. Iluga o kipeona. Sau mai hele monie. Wato ulule alofa. Iluga o kipeona. Lata penina yole aulolea. Lata pululifano e pofea. Eyo se teu funga la au. Pa fianga mo tato le fia filo toi fitu minu talo tu le fitu. Tale tu le fitu na wina tu le tato tala mo samo lona toi fa sala wino le fia fi. Ya malo le vaeva. Malo fulu nsai. Malo le fa malo si ya o ya nga luenga sai fita tungo yai. Ile ne ya so antoa. Pa pe fo tapo inga ne tato tamam tina matu moto malawa. Tengah tu foi lea o ila to uman lava la finga luenga tofi le tua. Malo ale fa malo lo si fa table tapo inga. Ele si dal ta ino le tapo ai. Fa malo fa ta yo to fai vaia o to tiu teia sa finga ile ne yaso tamam tina matua. Ai mai so sunga fa finga. Sunga foi fa finga malo lo manu malo. Fa malo fa talo. Wai manu ia fai vale ne yaso le to telo tatu watu. Ai mai so nei fa na waonga. Ono tau tiu te mga ruenga sa o tau. O le fala maula le mulila. Pamaloti sina leo. Jalo pamalot si fo manuia. Malo si fo lau le leile nei fo ia fiafi. Ma futatu, ma alofatu, ma ua maritina peleina ia lo salia. Alofatu ia sina. Te oi male ainga. Ma si fo tina ia lo salia. Patalofati piano. Piano Leo Pereira malo si fo lau de lei. So winna tu ia li. O ka fa minga le pau e ka fia. O ka si ingo kai nunga. Ah, thank you. Lei maunga fatalo fatu.
Gene Golden special malo si follow de le mafuto ba di siel ta koma yo Washington malo atu fole nei yang fiafi ya o di sa bolia pele fa ali fa talo fatu ya lenga ole ek palasi ele si ek plant oi fatalo fatu fitenga se umanu Mikaele la fa wa fata otori ngasi lutino wa umana inu ana fala au to si reta ala faiva se fatalo fatu tatu tua mona kelo mamalo si fo laude lei lenga tatu e fa ngoia le vai foi niu fatalo fatu le ya fiafi ya mai se au e vai lunga le tua al proclama le fiafi si resa tu de vi fatalo fatu tatu tua malolo na sai malo fo lava pale mai a tatu fa vivianga le ona tatu taliu mai lola ia le abatu ia tatu tala mai Samoa ile nei fo ia fiafi alo fatele atu tatu watulu maria tele tutu mangaluanga mo ila tolo fenga mangaluanga le ia fiafi E ai se isi o le tau ainga e wha persona leo. Pe wha per foi. Wha mata e a vea le tale i ma le tale maasani e tau fia i lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E ta tau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma wha i loi fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
Manu maloi se pepatala o loa mo au whataunga I le Pack and Save Ball World. Pe o tu fua foi lau tāwale le bango le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao. Pe a e maloi ala tu sei I aso whareile te tasi. Lafo sau topa tolus fultala pesili atu. E maua ilo wabroa I le sei. Whapena foi pe a lafo sau se leni e tolus e lau tala New Zealand pesili atu foi I Samoa. I le MyCash a le DC Sao. E whaunga I le ClickX. E lima whailonga tai se lau tala shopping vouchers. Ma le lima petrol vouchers ta I se lautala o le aseina I aso for Rayleigh Tasi e ia inga o le rei whaabitoa sekia Digicel. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga I o loa e whaatotonga ilo mauta ini tau le lei toe anangata e mawai moenga ngao si tutono New Zealand whaapea se tino fōa le potumalo lo lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua, lima whāwalu. O si mai alau whaafofonga, o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo, le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. O te whatalo whero tātu o tunu o le nei vai a sofo wa amata tala tau longo si mai alau whaafonga. O le whaamalu mai ai o ni a fianga ma ale ono a fiai Samoa. Ona o winga o le tau o mori mauina nei o le ele nino. Wa whaatalatara noa I neini whainga whaavai tau insure. E mawhai o na ngālulu e whaatasi eile malo Samoa. Ma le company insure o le Pacific Catastrophe Risk Insurance Company. I se tāpenanga e mawhai o na tua iai ainga manu umale malo. Pe a ono tūla I mai ni a fianga. E mafua I ni mala whaale nā tura e pei o a whāma matangi malo losi. Ai maise ni mungu te tele a fiai de wā matua. Ona o munga la. O sui o lea company insua ma le tamai te isui pāle mia. Ne fio ngā muripola ana rosa ale morio. Na aua ia tele noanga I le whae ungo le vai aso na te nei. E peo na whae loa I lea company se whaasara launga. O le lava tā pena o Samoa I ana whainga whaavai tau tupe. E tā pena ai ni a fianga e tula I mai. Stasi leo ma tā upunanga I ia tele noanga. Ato ai ma le wha mautu o ni whainga whaavai lima te ina ia tā pena nga uma. Whaalia fo I lea ngai o ia tera noanga, I le ono wha au popo atu o puipuinga o ngā ruenga te tere o le malo, wha pēr malo si anga whaafawina, ma a seta a wha laptonga tū ma oti le malo Samoa, I le au aunanga a lea company insure. E pēr nsi le fia, o le mafui a malo si a iulai o le tausanga le te neina lulu I se motu o le atunu o Rusia. O na fianga nanga I mai ala I se ngalulolo po se tsunami, ma fiai nisi o tunu o au fiai ma Samoa. Na maua mai eise vai ngā tupe le insua talu lea mafu mai lea lava company e tu sama le lua se lau valusu lima afe tala Amerika. O lea se leni na whaia iei le whaai unga tātu malo, e whaale le iai mea tō tino na whaale ngaina. Ai le whonu tanga le sui pāle mia ma sui o lea company na whaai lo ai le tūlanga lo iei nei, le lango le company insua, I le whaatupe ina o ngā se tasi o tama whanau o le atunuu, o lo o ina I tutonu o le Universitea le Pasifika I Fiti, o le mata upu I suinga o le tau, o lo o ina I lea tangata anu o Samoa, I le sa I lia o le wha ilonga tikeri, I to mai tau I fesuia inga o winga o le tau. Mo wha ilolo te lea ina I leo I ata ma wha amatalanga I pe o suafa, tau sanga o le mātutua, māta o tamaita I to se fulu, ma ali e lua sefulu ma le tasi sa pueina ma tau fia, mo suenga, ona oso whainga leo ino fuanga ese na masalomia, o loo whaatino ai ngā o inga soli tū la fono, e wheso o ta iatu I nā koti po o fuala au whaasaina. O I lātou o whailo e leo, wa o fiaini tamaita I se to'lua, o loo sira fia le to tele le nei vai tau le taleni o le musika, e ala I la whatunga o pese. O I la ua ia o Sfire e Sarah Lewis fufata usanga le matua, ma Lena Oliana Bennington, tōru sfutasi o na tausanga. O sufa inga leo le vale aso sfuru ono Juni, ma le aso lua sfutolu e Julai, na pu e nai I lato uma ia tōru sfutasi, ia maua sa uni e tutu la I le whaam sinonga, e tali I mori anga leo.
O le asonga fua nei vai aso e toe wha awa wai le tango fia le wha amsinonga maua lunga. O le talo sanga James tui sa vailu u atua ma Fred Oliver Jr. papali. Leo lo fi nau e ale le lalo ia e te tala ila ua itua. E whaatari ai se aso e sue ina ai o la morianga e tolu se fulu. Whaasino lea i tupe ele lea po money laundering. O le asfareile u mawai na tango fia ia le wha amsinonga maua lunga le talo sanga ia ali e tolua. Ai olo te te leo leo e te tala itua. Ai tau fia pēr wa inga leo leo. I le whale pui pui tanu malala. O mafuanga o na olo wha ngā solo pēr su e ngā leo leo. Ma le mau leo leo e ona wha lave lave i la ua i mori mau pe a te tala itua. O James ma Fred alo o moria ia fianga o tupe ele elea. Ona o so tanga i le wha lave lave i Vietnam o moria i neri i te lavo e to lua mai Samoa. O lo tau fia leo leo lea tunuu. Mai le to e maua mai se wha mtalanga i leo leo i Samoa. I se tu langa i feuta na inga me leo leo Vietnam. Lea na ave i eife sidi mo ni talia ia ali i te lavo o tatu utunuu. O lo tau fia i pea i Vietnam. Wa whauru atu i whaam sinonga le tangi o morianga o whainga wha ala tua. E mafua mai le palo tala i titi a safa talua lea na toe whiriwhiria mai ai. Le fionga i atu i afua tongi pua le toa. Ua avea nei masui lango lango. O le vaenga wha upu whai o le wha tua i le tua Samoa ua tasi. O wha mauni mai e le ofisa siri o mtanga ruenga o wha amsinonga. Ma le wha fo ino ma ta uputo wha amsinonga o le asfareile na te nei. Na wha ulo atua i lea tangi tau palota. E le sui na tau vātu to tasi. Le sunga i a le leua sua tanga aso. Wa wha alia i wha maumaunga le wha amsinonga. E ono morianga o lo tua i ai e lea ua wha uruina le nei ma ta uputo palota le sui na manu malo. O ia morianga e feso ta i atu i tupe ta i afe se lauta la na fola e lea ua moria. Ini tangata palota, ma whaato sina ai le lato whidiwhidinga e palota atu i le fionga i atu ia. O ia tupe pe ona si le fia, o se vaenga o le tau i se furu miliona ta la mai niusila, sa au tu ia fianga o le soifuanga masani o tangata safata, na fia ono o le whaarewelave, na ngoto ai le manuao o le manawanui, i ngata i fale o lea i tu malo. O lo whaalia le tangi o le vao le aso mua o me, ma le aso mua i ulai, na whaatino ai le ngai o inga whaala tua, a o lumana i le palo tala ititi a safata lua. O vevesi sa tula i mai le vao nisi o whanau a onga le universitea o ao le tātu usinu. Wa whailo ai le mtanga aluenga o leo leo whare pui pui ma le toe fuata ina. Le iai o le ngā aluenga malu o le malo mo le pui pui o le saunga le mua whanau o le tunu. I te tonu o le universite. O le asfareile o mawai na whailo ai le mtanga aluenga lea ngā ioinga. Au wha ngā solo ai pesu e suenga i whanau na a fia i fusuanga. E peonga sa mori mawina i lea ta video. Na sala lau i lunga upenga te whainangi. Ai se tasi o mata upu ua au mai whalau i tele se tu alalo, ma whau tuanga fo i mai le mtanga aluenga o leo leo i lea tunuu. E mata ala ma mata alia i teimi uma i le pui pui o le ola ma le soi fua. Mai whaalave lave ono tutupu mai. O le whau tuanga le mtanga aluenga e mafua i soi fua ni tangata se toa se fulu. Na whano e le masina le nei o iulai. E leo whailo i ne leo leo po a whaalave lave na tutupu. E feso tai i maliu e se furu. O tala amatai o le nei vai o se fau, soi fua. Pui pui lo a inga i le tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tui ar fulu. A whai ngono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o e singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foise o alo i singa se tau manawa. E ma whai o ne whai e fua lo tui ar fulu. Tanga iane i le upenga te whailangi. Book myvaccine.health.nz e vave to whaingo fie. Mo whapesili manisi whamtalanga. Really maile vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono. O valu se lau, tolu ono ono wha valu. O valu se lau, tolu ono wha valu. E siri le puipuia na i lola tonga fitia. Whaine i lola utuir fulu. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala.
O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tau fitau muli le atunu. O le fale o tūmua mapule e pola i whetalainga. E whapele mau o pule ono i Sawai e au fiai sa le aula, sa fotu la fai, sa fotu, vai singano, sa tupaitea mapalauli. A o tūmua, e whasino le ia le ulumoenga, tui sa mau malufilufi. O neima malu e li o i whetalainga. Ua iei au lape, ua uma o na taoto, e loa ai tūlanga o tūmua mapule, ma e le so o na launga ai seisi, awa ua iei lava to'o, pe a titi tō ngoa Samoa atoa. Radio Samoa. Vivianga male fianga sangone pele fa fonga se full family tol che nei ia late to life fitu fa fonga tatu wa tinu o tatu tala mai sa mo na wida mun mulia tu le so pe ona tu ina tu le nei time le fefi
Mal fa boy jali chulai balu le sa tayo la toy mawa le si fa popong le chua pala udang le fiong yang man mana tipi au tanga baya ole chua le tatu alwi de Samoa olo mo fa no mo mai me lo tupu tero tatu wa tunu le fu wai fa fonga ia me lo tupu nei de tono so tatu wa tunu Samoa ai mai se le ai sa ai te loi ole mana ia fu ilia mo la wati mingala tala fu ilia la tilo ia ile le alu te mine yo aisa mal telo metu talo nei mo nei metu pu telo tatu wa tunu ya wa ile fa ngofie sa ole ile fa ngofie le voi temi o fa ngata e to for tangata ia mo nei la ngona e le mo fa fona tanga fa sa ole tangata la ngai e fu ilona lona ia la ngona la fu tala no mai na ia ai no fo nei ma e fu fa ma fu fa ma e fika fa ma fu fa ia e se tu pomel nei vai temi male nei o langa lo tatu ia tatu mata lai me uma tatu mata lai so se me o me tof foi nai tatu e lo me fe ila fia o me le uma e ia me fe ila fi ke va ku pe e sa wai mai si me tua a me na titi ngai nai a o e fe ngai mau tari nga suale nei fia vai si malulu le mau atu tulanga malulu o le tatu mo te lo fo pone ma tua malulu wa ma kwa o malulu tau tuana la mata tau na ia tatu tamam tina matua mo tatu ainga i olo iena tatu tu a matua ia ti fa ma fana ki fa ma fana de le ia le hita i tono le fale a wole fa ola le po atoa ai ti fa ma ki fa ma fana ia ntapela ia le si fa ma fana le potu to ina malu matua ia mata tau foi a woni e fifia ti to fa ala e te moi ala e ki le hita foi le e ti ala ta ia ru fito e malu e se ko nga malu e tatu ole mele o kafiu ka ki fa pu e vai a kwari o sa wole malu e tu ki ko ngori afu longa winga ia au ki so nga ngai ui po ele manga fu ile moya fia fida ku e ngalo ko malu e manga fu ile moya fida ku e ngalo ko malu Nisi lu kisua, sebelum media cele Julai fitu, berfitu. Jalan jatuh oleh nama saya fupas fana oleh cenu. Germany. Guten Tag, alle miteinander, wie geht's Ihnen? Danken, dass Sie mich so dessen besonderen. Fest ist ein Länder, aber der Pazifik Suet. Excellenzu, representeren. Excellenzu, representeren. Arseniese, Germany. Arseniese, Germany. Es was schon, sei alle tschüss, Annas Freundin. Auf Wiedersehen. Die Deutschland, Germania, Titsunche, Isuminet, der Ramaland, Samoa Surak, Ramaland, Samoa Surak. Alle miteinander, wie geht's Ihnen? Danken, dass Sie mich so dessen besonderen. Fest ist ein Länder, aber der Pazifik Suet. Excellenzu, representeren. Excellenzu, representeren. Arseniese, Germany. Arseniese,
Persuasion, say Alexius, Anna's friend, auf Wiedersehen, die Deutschland, Germania, Titsenche, Isuminet, der Ramaland, der Ramaland, Samoa Surak, der Ramaland, Samoa Surak. Oi tolu mana be misilu kisu amali tantu fa fia ngale fia. Ya wala ko nga ka umalu langi. Ya nga ila le pese la lia pe fa sa mo le pese la ka mo tolu mana. Ya mangku fo ila ko nga ka umalu afa pupu ula ko inga ya ka folom. Bi fa pupu fa pepe fo ilia. Fa sa mo la ko nga pese la ya ka umalu fa pingi. Mai lo matua. Fa a sengi atu I oi le toia ina awa e te moe fa popo o mai a ita Iselensu representering pe fa sa pe a li va le fa ia le pese la ko mo tol mana ve fa ka maruru ya mai lo makua ele o e lava o sa u pepe Persuasion, say Alexius. I'm very cool. Okay, ofo ya o e lo makua I lo wika Germania, Titsenche, Isuminet, the Ramaland. Ai koe kani madelo makua a o maka e a la si mea e pei e ika Ramaland, Samoa Surak. Ya la lai fa pupu ala si ko inga fu idea fa pupu ala si ko inga le maruru fu idea ada do makua la le fa ya sawi le a o walu iluma o ke moe I la ufanga Guten Tag. Alle miteinander. Ai koi o ke o fo I lava o e I lo le lo Maya Io pensare ka malulu o pensare ka malulu la ka fai fa samo aku ia pensare ala atul manga be fo I ka malulu ia pe ha o vai kaimel fa pu ya o vai kaimel fa pu ia ngai ke do e fa samo Iselensu Pasa mo angel mo pese ya wa ke no le lei fo ya fa pu ko inga bo pe o pepe fo ile au ka fo lo makua pe au fa pu ko inga ka malulu la le ya umangila wa ke valu makua no sitting room mo no kivi pa pe ma fo fo ngar ko ole a o mai lo a ole unga ole ka ai o ka u a ole a ke wa sauro wika yo o ma fo ngar ko inga mo ko kasi con el pok ke le ko ya lo fa ya o e makua ya
Hey, Ramalan. Wasapuku ama for ko inga wa fu ida wa lo makua mo la fanga. Ida kau nga malulu ia ko inga fa pu nga oi. Alo ero makua mo kamai ki. Dai bele wa tinu asul family talo te nei ia lei tu life tu la fiafi. A fiafi le asonga fua. Ya wo uma for e mandre la to. Alo fa manolosi. Pulu pulu pelo ya fu mai nu la ipko fe malulu. E vai vanga bel malo tatu watu afre fitu. Sala tatu leina. Le mave ave le fuona lo ita. Ile va ava ai mai fua ilo uaiga. Wa mai ta uleaga. Ai olea esa waga sala. Ai atala no mai sole ile fale agaga. Tuana omea leaga Fai mai ua mai maua lo fai si o uaiga La vea fua o foaga ele I fai misa Momomo ai lo uloto Na I fana ua faina Fauntu aga mo utole au fai tatala Ai loa se me afesili mai lo na mafua aga Ai leo ane lava ma e fa amaga Ai lea faina Hawa ue masani ai lava Ai leo le poto fa apea Ua e mala malama
tole. E ka ano furi fai ungol vai asu. Aya, wai ango mai so. Le leila, manguia ka no. Ai fai se se falo mo morkingo e mo mi oila so fu. E a fia maisi pe a e levea ma le mawhai ona e whainga luenga. E maua whamatalanga atoa I le acc.co.nz. O mana o mie o e pose isi alo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po anga luenga. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta au putau whi malanga inga. E a fia ima ta au puna o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Te alofa Samoa, o Mr. Cowboy le nei. Whaafafonga ma mai mo mai pea I le Radio Samoa. Yeehaw! Sai bale wajiri wa afaton nei le chulai fitu le chala tu baljato leina. Jolu fitu tasini bavtolo. Jolu fitu tasini bavtolo tatu telefoni leo avno atu mo ase fo basfana wala tau. Fa mana tuina ile nei fo ia so alo te mola avno mo tanto. Lungo tatu pa club nei ya fiafi. Ya lungo tatu Facebook, lungo tatu YouTube. Mo moli me fo nei olo anga mo ase fo basfana. Lungo tatu emaili ole on air at radiosamoa.co.nz. On air at radiosamoa.co.nz wa ye fale le ya abala I wa vatu ya joy e mai lu soifua pe a fa le fa mana tune le so tatu telefoni tolu fitu tasini ma tolu ole tatu Facebook ma le tatu YouTube mingoi me tatu emaili ya ana mai lo le ma lau fa morianga I lungo le tatu tua Ya waba ia tu ile nungal tatu email po ye se email o se fa mangyang le via. Ya po sa soifu fo yo mingo mai. Ya le ai tatu email. Ya se o se email tatu YouTube mo nungal tatu Facebook. Lungal Facebook mo lungal YouTube. Alfa Marianga mo la seifua o le faltu ya Lis Samoa o le unanga foi mo tau le na le tanto tu Samau Manhattan ia po le tatu tu Samau pe ku nai fea I Avondale mo le tele la seifua lo fenga faltu ia alo fangia le tu te fa poponisi o se tele mo nisi masina ia nisi aso ia te faltu o walo tu unanga mo malo tanto wa tunu o foi fa malo longa le tu ia te faltu ya wal fenga ye mal vala wina tiu tu ma fai val filima I tonu foi ainga le nganto foi leo tau toino le tatu wa tino alo fanga mo mai le pulenga mo la unanga le tatu la fenga lo ngatola val tu Samau e be se tau tu le Samoa ya mo langolongo ye foi ni so tatu po klami mo rio lo so foi la fenga la tu alis ya olo vono per tatu le na tatu telefoni na lo vono atu tolu fitu tasini ba tolu fitu tasini ba tolu. Let's celebrate. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. Wawa ia joleni tato asfanau wile le ia fiafi ai wa ma di kako ia fa pele fa mana tuina lo seifu le ia so wal pudenga le Samoa pole fingal wenga mo mole tolo fa anga fa udianga ia to malaba
fa mana tuine le so to seifua Tiresa tu yele televe lewa mayalo fanga mafamrianga ya mo ace wa udia mailo na ono sumalua te sanga lona seifua ya alofanga mai Terry we kalo fa ka dile ikia misia ku famrianga ya malo famanu tele le tu le seifua ace ya mau to mala famana tuine le so to wa so fanau Alo fole tu te fa poponisi aso modisi tau sanga se tele ya te utou. A wale fianga e tiu te manga luenga. E au le vala awina fo i tono ainga. Fai valo filima i tono le kalisia. A so se vaenga o lo enga luei. E alo fole tu matoe fo i atu nisi tau sanga se tele. Mo utou manu e tele toa se fua. Mali po denga rede Samoa. Male au finga luenga. Manu e tele le i aso. Ya basi fole ni ya fiafi. Ya se basi na fa fianga mo tatou. Momole tu wai le olo faanga moito mauto umalava pa mana tuine le soto a seifua. To luas 5 minutes tala tu levan. Ua tu mai koliata malosi tele. Walulu lenu ilona leo. Ua lea isetasi efi atau atu. Ai sauta malona fatu atua. Oh ai de la felicitia. Olo fai mai le numa le autaua le atua. Tu mai la ia te au ole au fau matia. Na ole lima lava mama le sua na fai mai uso e te la ititi oe. Ai si la fia e ta vita lona tua. Na ula na mama la na maea. Mata moe atu male lo to tele. Oh ai le la felicitia. Olo fai mai le numa le autaua le atua. Tu mai la ia te au ole au fau matia. Na ole lima lava mama le sua fao iova. Oh ai le la felicitia. Olo fai mai le numa le autaua le atua. Tu mai la ia te au ole au fau matia. No ole lima mama le sua fao iova. Le sua fao iova. Timu maama fai malanga lo le pe asu e sela au e fua tele nau nau. Mua tamilo milo e buli buli tau tau. Upe va e tasi ai fa e tole lau lau. Timu maama fai malanga lo le pe asu e sela au e fua tele nau nau. Mua tamilo milo e buli buli tau tau. Upe va e tasi ai fa e tole lau lau. Sole alipea e se malo le alofa. E che vai mai lava e casi alla cafasao. Ai che fama cacassi, mai fama cai pepe.
vai tasi ai fa'a e tole lau lau. Yeah. Ue fa'a tamaia, le tele o me ai, e umana e ai, e sola mamao. Wa uma fua lau aina, vai ai lau breakfast, lunch and dinner. Ai o ti ai mato, alula awa ke kwesa e maua ai lo iunga. Ai lele maingei, pea oe ke moi. Aole si fiolo kuluku, ole pue oe ai kungu. Managai alo lo lo lo. Ai gai le fa'ali fulu. Timu ma'ama a fai malanga lo le pe a su e se la au e fua tele nau nau. Wa mua tamilo milo e muli muli tau tau. Upe vai tasi ai fa'a e tole lau lau. Yeah. Pe ale alofa, pe ale popoi, pe ale kaele, pe ale fefe, pe aga apo, pe a soa ai, pe a fai kala, pe a kaula malama. Timu ma'ama a fai malanga lo le pe a su e se la au e fua tele nau nau. Mua mua tamilo milo e muli muli tau tau. Upe vai tasi ai fa'a e tole lau lau. Yeah. Timu ma'ama a fai malanga lo le pe a su e se la au e fua tele nau nau. Mua mua tamilo milo e muli muli tau tau. Upe vai tasi ai fa'a e tole lau lau. Leo tali malcapa leo ati toi se fulu male valu minuto de talo le chulai valu. Tale chulai valu fata si mai foi no tatu poklame mo tato le nei afiafi. Singol fa venga ya pasta poni ti. Ya wa fo de tau toi no tatu wa tudu per masani e tatu poklame ya song fu ve state Chelsea. Pa malo ti tele tolo ma futo bodingo la tele. Abe ta vale nei abe taxi abe si foi la abe pasi. Foi la tolo fe ngai manga wenga la ufai upa. Ya wa kam o kai mingi kwa fia ya kama ye fai upa. Ya mala ufai to dash. Kama le malolo ai mas ya kama. Ya mangko foi tamanga le afi pe ko ingi. I momo fare ainga. Ya wa kawangi o le wango fo fale tangata o isi tangata. Wa makwale ko yola o ngamu pa mea o le o ka foi le o tomaftanga. Ya makwa fia ya la ufai upa. Pa wale me o fai mari lo sa. Ia awane e milo se o kama ia fai upale tele na lave ve foi ta vale lunga la wala e mingo ya o lo te before ilea wa kama kai foi le wa kakangi o kala lu si lunga la wala tole ke ia mi milo fa fose ke ia mi milo fa fose aisia afa ngalo kakangi o ka pe fa pe la lu kakangi ku o ka risiku ala ya lu risiku ke ia ko saula ko mi milo ku ngola wala ia ore ti fai meita afa pe ti tau se avita vale fa pena ngola le tele on sai tato la fu ia si upa ia kuri ia le seling le kuri le seling ina ko le fiafi ia lo fai le mu pa baloti nei fana wa onga ia tamaiti fai fa le to mea onga ele kam ko ki vi ka ko ele te tau ona toi tu ole onga mota to fa TV le ai tu ole onga fa mea onga tau na tale valu tale ivo malulu mo ta to ma we fu na la to ile tayao ta pena mo le onga ona le mangi kele ya woni tina ina le tamama tina to fangol tayao le alu wala tayao ala o mo kama ki la fu ye ala la e ma fau e moi ma fau le onga o ma fa mea onga mo lo la ia ku sala e moi o lo ma fau le ye o la ma fau nga ile ha onga le siaso e tau le fa ngua la tina mo tamai titi le la to ye e ala nga ia saungi alu le paipa furu maka sau fai le lunch fai le breakfast
ta pena alu lo le aonga fa mama avenga fo ina ia tamam tina le tai au lo le tau fafango ka fafango yo ia wala ki koe moi mai e tau fo ila na e va mo le tai au era nga ma nga ia ia longa winga ka wa Kipil TV awal maka umika ko TV fa pe fo ila fa nga oli to telo tanto ia fa na wa le fa nga laptop fa nga telefoni le po tasina vai nga mafu na umita tu ya onga mo lunga le anga wa tatala lo telefoni ya tatu ya onga kolisi ua tele lo na nga i tatu lunga le telefoni ile telopo tele lupo fa nya me onga ai ilo lo atu foto ina malo matua ilo lo atu fo ia na yo matua me la fai de po a me la fai de afiafi ia lunga le telefoni ia na tino fono fo le telefoni le po antoa a oni mea onga mana ia a fa pe mea onga le leite le tamatiti a onga na fai le leia na mea onga ai au te aru lunga le telefoni e ta fa o lunga le Facebook au ke aru lunga le Facebook langa le mea ngai ku por fika kala tu load fa fonga le tunu ia ta tu fa na wa onga o le ka ko wo fo lunga le Facebook ka ko susu e kala kama kia onga ia e aru lunga le Facebook wa ai po ani me tu puni news fo ia te loya onga le onga manga ia fa peti tilo atu oni news fo ia nga tele ia o mala wa nga mana ia a fa nga ina le telefoni ma laptop i tono lo fale na fa nga tau ese le manga telo elo e matu ala si te sida mai le ia te uto matia nga ile mena te faia lono winga e fa maoni e pa wa lo ku si pase su nga kai ko so sia tunu pe fa mai ia ia master mau ki keli mau diploma mau bachelor mau wa ai ile mau wa fa maoni e mai mor kaimi a fa pia te e riengo fa ilonga a ia te oe le fa maoni i lo vala awina male me wa matu le tu ia te oe fa fa maoni ai fa yo me onga le po e lo atu e lo tamama lutina ala si le fia mai le tu o ka so le te lo le tonu unga te matitina tau no u le tonu unga le ai sia la fo inga lai fa de me onga e tilo le tapu inga ona matua le tapu ai ilana onga mana tau mafainga e moe fo ila le po e moe maloi mata e moe malangona lofa le matua e tatalo fo ila tua fi soani lo na vai e le ai asi si fai aonga sili o le tau ilo le fai aonga le anganga pa ia tatou tau le tatu o ia onga e sa ili mari poto sara lau fa lau tele ngā ruenga ai o fa tasi mal fi soani mai o le anganga o le li lono winga tatou whanau ia whaongata tau le taimi nei te tono lo potu whai au mea onga e le ulo atu au mātua ia a ole nai si te sila mai le li whaongata tau ua te aru lunga le telefoni whai e ke e alwakunga e le lopo sau TikTok e se kasi lea me wamba kua fifi e kako mo le whai TikTok o au ke le ilo whari e me o TikTok au ka vai ko yo ko inga maluma ia tu ia matu tu ala tu pasi mai wa ma ko yo pas people ma ko yo pas people a ta tofa na wa onga a fa peti fi te fai al melo TikTok ile ta fi te ai nan tutu wala lo atu tamai tia onga au ke fi ke alu ngo kamanga e fai TikTok ai onga ile onga mala ka ku mala finga ruenga a ta tofa na wa onga si ngofu di le fai mea onga e ke fiu e fai kamanga o TikTok pe ava ia tu lu tamama lu tina la ke ferwa i mai la nga ruenga o mau se vai muri umi ia ferwa i malu suki pe mai o fi ya finga lu nga sau kama ai la kama finga lu nga i male ba le mo lu nga le bye bye la le manga ia ai vai la le manga ia o fi finga lu nga kama ai la kama le finga lu nga i le mi kwese o ka se manga i nga kala o tala la ngona i le tamai titi la na fi nau kino fa pe fa ya ko ele anga finga luenga isi kampangi no a tatou ia na le o nga ni usila ele tatou na tatou te finga luenga e ola wi ana tu alalo o nga luenga ia le finga luenga i finga na factory fire o nga luenga nga ia matou a o tou ia o nga ni ya tu nu ni fa nga tatou le vanoa a umanga onga ko ya onga finga luenga ma onga e ka fa fia pe o ko ya so ngala wa kamaku fo wa ngalo la ka isi mala ka wa wale ba ngalo ala isi dia vai kai
O ila uasu kere ropo fere kangu mai. Ai fa nga le fa nga te tau te taimi mo tatu fa wa onga pe fa pele na te onga au te fa tamala ia matua I fa nga te tau le taimi e te fa ia se me onga le lei ia ma fa ise lu mana imanuia ma fa ise me le lei mo lu tamama lu tina e vi I ai le li 10 minuta talo le tulai valu Amalo tu le tunu le va li fai fua ia le fa longa atu I ma fa sa atu nei ni sila wai paua wale ngaluenga fa vai temi talo fai alo fa anga le sunga tai ia stand ma peni ia ai mai se ia le uso ia se pule ma le uso I nai a inga umala vai Samoa sa mato nu o sata puala ia ma vaenga ina ma vaenga I satu pa tea alo fai maria tele ngaluenga alo fatu vai alo fati so ya sefo ia markamanga o san po fisime o fa maruru ane ai
Botonic Human Swift. Hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. George Fonseca na tale o le tulai balu tale tulai balu e a na tale mo foi lo proclame mo tanto le nei a fia fi per masani ai I a fia a songo fu vai a se tasi ia fa balo ti diso la tu yelo mafutu mai lungo tatu YouTube mo lungo tatu Facebook malo la ma mafutu mai malo fo no sai tu te ba fai malo filim malo fe ngai mau tau ai mai se la tu le na lo fa vela le puti la tu le malu lu o le a fia fa tasi mai tono mo to malawa fa pe fo nai te ma ia mo nei tina ma tua ia ato no lo ia pe le nganga susani o le tu ia tu te fo manga lu ngolo fe ngai ai mai se mamalu le tatu wa tunu ia o lo fo pena no fe ngai tu te manga luenga o se mai fa fonga tatu wa tunu po kala me pe ona tu ina tu mo tatu tale tu le valu le sunga fa fenga ia pasta poni fontiu se mai ia fa fonga You're all that I need, Lord Jesus. You're all that I need, Lord Jesus. I am nothing without you in me, Lord Jesus. You're all I need. Ua ole Radio Samoa, se furulima iwa torma. Lord Jesus. It's your healing that I need, Lord Jesus.
It's your healing that I need. Lord Jesus, I am nothing without you in me. Lord Jesus, you're all I need. Only Jesus, you can see me and know what I'm going through. Only Jesus, you can touch me and heal my broken heart. Only you, Lord, can restore my joy and laughter back into my life. Only Jesus can satisfy my soul. Mātou whawhitai atu le tua le nei e whiawhi. Whawhitai le tua I lo le lei malo whamaoni. Whaupopo mai fo le nei aso lo mātou ola. A mata mai lavo le tai au si au lia mai le nei teimi o le whiawhi. O mai le pongi sa mātou iai whi au mga luenga le māram lama. Sa e tau sima leo leo ma pui pui mātou I me uma. Na mātou ngā lulue ma whewa iai. Whai o mātou tiute ma ngā luenga I piona masani iai. Whawhitai le tua. Te taifile mo mai o mātou ola nei e whiawhi. O mātou mai e fo I e whātaunuina le mātou Paul Klame. Ele nei e whiawhi. Whawhitai ta maa. Ia vi ia pe oe whaavavau ia oe le tua le tamale aloma le nganga pa ia. Mātou te whaaftai atua no le whaaoletanga. Ala ia Yesu Kiriso, malona soifua ntu ina atu mo I mātou. Whaaftai, whaaftai, whaaftai. Maua e mātou le solotonga, maua e mātou o le whamoe moe. Maua e fwe e mātou le tua se ola, fifia se ola soloto. Mātou maua le whamoe moe ola le tua a mātou iai le nei soifuanga. Olo mātou te tonu o umane e saunia le manui o leo lai whaavau moe mātou. Olo mātou whaamoe moe ola le a whaaftei tele le tua iawi I alo swafa. Nei po, mātou tui nātu I atu oe nei teimi. Le a mātou sauni fo I e oa ola upu. E tala lau a fionga pa ia ma mai eise vaenga mai lau upu mātou te whaasoa nei po. Ola upu o le upu lava le ola. O le upu e manui ai o mātou o langa whale nganga. Mātou te fia manuia le nei whiawhi māsa oma. Mātou te manau mia lawa fionga pa ia le tua. Whapenao na whai mwhamnianga mo I mātou. A mātou sauni e whaalongolongo I lau upu te talo ma wala watu. Alofa ma whaau o mai. Whaau le whaalongolongo au tangata mai mātou oma. Whaau o mai fōi I a tea ua o se au auna. Whai alo fina ngalo. Whai talai ma sao no lama oile nei po. Na yo o mātou loto. Ma wani whaamnianga so soani lo mātou sawalinga whale nganga. A o ma fōi ngā luenga tuina mai le whātau watu I atu oile ma malu le vi inga o le whaamanu ma le whaani tanga. E vi iai oi mea umalawa mātou te whaia. Whaaftei tele Yesu. Amen. Ia e whaatalofa atu fōi le ia le silasi o si o tātua tunu le ne whiawhi. Lau whaasausaunga Samoa le nei fwoi pō, nei teimi o tātua mafuta e fōi le teimi masani o le tātua Paul Klame. Tātua Paul Klame masani lei e sung futi tasi o le tutu le upenga le loto. Tau tua tua i fōi ma wauna lau tō wauna lei poni fonti. E le tātua mafutanga whale nganga le whiawhi. Fifia lau fōi le nganga e whaatalofa ma whawhelo I atu le pa ia ma le mamalu. O si o tātua tunu pele Samoa,
mai lawa fo i onga tumtumu se ia o i nei maunga ta lofa le ia o Samoa ni fiafi e mai se fo i o au na ia le tua lo fa penao na mafuta mai le fiafi ia mana i o tō masiofo i so stovini ia malo lava le au na malo ngā lulue malo le o staulanga i peo na iai tātou ngā luenga i le aso nafi e fa pe fo i le aso tōna i niso e kālesia malo le tautua i le tua malo ni finangalo ia ngā leile tua mwhamanui atu i atu tau ala fo i le tātou mawhtanga le fiafi o talo fo i tupu mai o le atunu na i tātou ta mamatina ma tu fo i o lo mafuta ma whafonga mai le po fa talo fo i atu tau e le swafo i sul tātou li talo fo i nisi o whafonga mai tonu mo ta ngasi nisi fo mafuta mai whalpupui fa talo fo atu i atu tau ma le nganga whaloalo Patalo fa ye o lo ngā lue nei fiafi, tiu te mawhaiwa whenga iei le ngato whalwhinga luenga o tonu o Maota Malawa, ia e whapena fo i lungo le altele i tonu o Tāwali, o lo ngā lue nei fiafi whatalo fa atu i atu tau, e le swafo i sul tātou lii mo le tātou whaola. Whatalo fa le paia ma le mamano le tunu, o lo whapena o na nonofo mau i tulu inga o le leilu langi, so se tu o le kelope o lo tātou i nei, ia wa lava le sailinga o le manuia, saili malo, wa tiute, wa ina i o tātou whanau ia mainga. O whi au mga luenga o tiute o whenga iai, ia, wa lava le manuia o nai o tātou ainga. Malo le ngā luen le yaso po whese atunu o lo e mafuta mai iai, po malamalama, po ao, po le alava le tūlanga o lo iai, ia le tūlanga o le atunu o lo e mafuta mai iai. Whatalo whāti atu tau, ele ne fiafi le swafo Yesu, ia manuia lava le au mawaina, pe fo mātou nei New Zealand, mai se o kilani o lo mātou o mau mwhasalau o toile tātou Paul Klame, ia lo whapenao tātou o maitu o tātou ainga manu uma, tātou nei o tātou ainga i Samoa, ia o tātou o mai lava i sa ili le manuia, ia whamanuia atu le tua i ate oe, ia po o lua fo i male ainga, ka whai o whafonga mafuta mai, ia mai se lo fo isi o tātou tunu o Samoa, pe iniso mafuta mai Samoa, talo fati atu tau. Talo fatu le fiafi nisi o Asia si mai tonu au kilani. Ya mese la fo nisi o Asia si mai si o tato tunu pelo Samoa. Talo fa ya atu tau be a fa yo maua mal tato Paul Klame le fiafi. E fo nisi o stemi momo nei o e fa fonga mai il tato Paul Klame nei ya fa talo fa fatu ya atu oe. Tal sia yo tato mafuta mfa o pese ya mai alelei le tato Paul Klame. Ia maua foi leo le tātou ai o nei fiafi, whamanuia, i tātou uma le upo le tua, leo le tātou sauni e whaalongolongo iai. E whatalo whapto foi e le whitalenga ia titia, nei fiafi manga lue whatesi atu, ia au auna ia joutou whamanuia le tua ia titia, me se foi ia o le ainga. Ia vi ia lava le tua, mo whalei lao, nei awano mātingo fie, so o tuai fo le tātou Paul Klame pe o na masani ai. Ia o le tātou mta upu lava o lo tātou talanoa ma mafuta i pēr i le nei fo'i vai tau o le winter o lo tātou talanoa i whailonga o le toia fio mai o Yesu. Whailonga o le toia fio mai o Yesu. Ia whai fo'i e lau tuspa ia lei ale whaala talatane masau api masau peni. Tusi e fo'i nai mea o ngā. So soani a toe ia ma lo so i fo fale nganga. Mana ia su o lo tusi manteio. Fata tia ina le tatu te fata waina le fiafi. Awa le tatu telnoa. I failonga o le toia fio mai o Yesu. O nai talia Yesu ili fisili on so. Po ani failonga o lo toia fio mai. Malenga taanga. O le langi. Sa tatu tala noa lai, ngai vai aso vai atu, ala vai aso lentene. Sa au ta ua ili ta ua o meni o whailonga, ma o whailonga ieiro na winga ta ua male, ta ua e leon tatu whaita waina, ia signs po whailonga. Tolu ni mena u ta ua, o te manao to e ta ua, e wha mautu ina ai, ma wha mausali ai lou fina ngalo, ia li ta ua o whailonga. E a mai ai tātou le tāu tele o le mele tāu ole sauni. Po le tāpena pena. Nā.
E tolu lani wha, ua unofo mo whai ana nei ana mo ai tātou wha e tolu. Wha tā waina o le teimi tātou te wa ai e mene o whailonga, ai vai mā fue, ai vai wha mai, ai vai taua, ai vai le alu le tala le lei, ai vai a Israelu, ai vai i perfecta pipelo. Whailonga umana, ma le ano isi whailonga. Tupu tele o le amio leanga. Nei mana tua leo me nei, a wā o whailonga. O whailonga e mai whailonga ina ia tau mea i tātou. Tau on tātou whata pena, wha mo mua nā. Whata pena, leo pa whaperetania o le preparation. O inga e lenga on tātou wa aia i menei. E tau on tātou tā pena ai. Tā pena i sa, leanga fwoi o lefa me isu o whailonga. E lo ai le lata o lona toi e fio mai. O le upulon luon tātou, po le melon luon tātou tāu o le vaso le ntenei. O le tāu o le menei o le, ai vai whailonga. A wale nao na mata i whailonga. A le teimi o le wha sao. O wala. Mo wala. Ma lau whaperetania o le reform, po le reformation. O inga wha sao. O ani mea na se o ani me te loa o sipa e se ailau sa vali le ala e te tau on tātou wala, tau on tātou ui ai. Le ala o Jesu Kiriso o i o le ala upo moni ma le ola. O le teimil nei o tau na wha sao. It's about time to reform, to put it straight. Te tai mai tātou le mo le ala. Aisa, langa lewa e vai whailonga, le ngata la e tā pena, wha tā pena. Ai wha sao fo i o tātou wala. Ia ma le wha mo le muli, o le me fwin tātou tāu al vaso lente nei, o le whatua tua. Tāu fiofi i lo whatua tua. Wha mausa li le whatua tua. E le nā o le wa ai whailonga. Ai tau o na whaatupu te le ai lo te li tonu, ma lo whalongo lango, ma lo wha moe moe. Mausali pe lo fatu tu ele tu. Aua nei malua ai lo fatu tu. Tatu fala na to. Preparation, reformation, faith. Fata pena, fa sao fatu tu. Look up to the signs. Look at the signs and be prepared and be reformed. And keep your faith stabilized. Tau fiofi le fatu tua. Tupu mai taua, a wale vesi e fua, pe ona fa mai Yesu atu tupu mena. Aua ni i o tau whapea. O mai tau le iunga, o nei le taua ai o mai tau le iunga. Lei o whailonga, science. Ai ale taimi o le tua ia. No inga lao le me mua, o le warning. O tau o le vaso lente nei, o le lapata inga e whata pena. It's a warning. Lapata i mai eile atua ia e tātou. O tau on tātou sau niuni. Whata pena. Tā pena. Lua? Ia? Te tai mai lava ele atua i tātou i le ala moni. Pea whai tātou te pipi a te ia. Whasao le ala. E ui ai. Ya, male melon tolu. Mausali il fatu tua. Keep your faith strong and stabilized. Sa tatu tal noa lai whailonga mo mua. Lo taua e Yesu le Mateo lusu malfa o lana tali lea. Jesus respond to the question. It's a very profound question and Jesus answer a profound answer. O se tali loloto, o se tali manino, o se tali malamalama, o se tali te ia i le au so. Ai a mai e fo ia i tātou se manatu hapea, aka, whaaftai a Yesu. O ia mai a whailonga, o ia mai a ni signs po ni whailonga, po ni whailoilo. E tau mai tātou le teimi o taun sauni, teimi o taun whaasa a sao, le teimi tau fiofi mai a mausali lo whatutua. Sa tatu tala no i le whailonga momona mai Yesu i on so olea.
Matala I perfetta pelo. Melengang tau fase se. Ta tatu tala no fo le fai longo lona lua o taua. Matala o taua. Wars and rumors of wars. Ai tatu te fia se ela I le vaenga lon tolu. O le vaenga lon tolu pi fatasi ai ia fai longa I tolu. Ai fai ngoli tolu na. O fai longa o mala fa natura. O natural disaster. E pipi fatasi ia le onge, fa mai, mamafui. Ai tātou tele I wha waula. Ai se iau tala no atu, sa iei se tina, te lola au te opel tina na wala watu e fia. Malamalama, whaetsana whesili, tina ia me fuolon swafa lau te oat pele no le, wan sau whesili tina pe o keilta olon swafa. Galston a fo I no fuol tina lea. Ana maneia le message o tina na mai lau I meli whesili mai, ia no tali le iai ma. Ma wha malamalama I, o le whesili al tina e whapea. O le ale teimi tonu lamba, e wha taunu I nai wha I longa I le mātai o le lusu mal wha. Wha I longa I na maru I Yesu. Mai po le ale taimi, po le taimi nei, ia pe wha ato a wha taunu I na foi I le afa mua mua o le fitu tausanga o puapua ngā. Ia po puapua ngā ia kopo. So that's a question. What time shall the signs that Jesus mentioned in the Matthew 24, what time of the fulfillment? Is it now? Or is it going to be in the beginning of the time of persecution? Le amatanga o poponga. Le amatanga o le fitu tausanga le o poponga. Po le teimi le nei e whaataunu I nai, ia po le teimi o le fitu tausanga o le afa mua mua o puapuanga. Ia, no talila ia le whapea. O teimi nei I le whaiu unga o aso mulmuli nei tātou te iai, the last days. O lo tātou olai, mau tātou loa ma wa ai I whailonga nei. We are actually look at the signs and witness the signs. Le tātou te vai ai. O mea lo tutupu, mea umai ia. Mo tātou iai le vaenga mua pupuanga. Ma ele te meo te mulmuliano te fifa amal maina le vaenga le mele te fatuai. O le tātou te iai le te meo le vaenga mua pupuanga. Langa le tātou te vai I whailonga. Yes. O lona winga. Tātou te le tau whaatali se I tupu le se I tianga. Ona whatoa wa ai lea o nei whailonga. Ai sea. O lea o tātou wa ai le teimi nei. O le visili. A whai le se winga o nei whailonga ia I tātou. Ai mise lava tangata e ori si tianga. A whai le se winga o nei whailonga ia I tātou. O lona winga. O le a tātou manatu mama, pe o le a le mamafa ia I tātou, le winga o nei mea tātou te vai al teimil nei. A tātou te manatu whapea. E alulola si tianga lea mātou te oai, ia whatoa mawhatia le si au vaenga ia I mala, ma whailonga ia pe a mulmul mai. Le winga o le a le se winga ia I tātou. O le a le se au ngā nei valo anga I tangata, o le si tianga, pe a whai le se winga ia I tātou. Nanga leo tātou te wā ai ai. Le tātou te wā ai ai. Ia mana tua o leo tātou wā ai a uma nei mea uma I le langi le teimil nei. O le ala se tali sao o nei mea, ai mise lava le fisili o tula I mai le tina. Ia le mana tu whapea, o te le tali tonu I lo tātou whapea mai
o nei whailonga e whaatoa whaataunuina i le afa mua o lea fitu tausanga o puapuanga. Pe a mawai si tiang. E elo manatu e le ai sea. Ia se o tatu toi fo i le wingo le whaamtalanga lea na o ta ua mua. Na o ta ua whapea. O lea o tatu iai le vaenga mua o puapuanga. We are in the first stage. The first stage of the last time of the suffering or the signs before Jesus will come. Le vaenga mua. Maore me moni. O lea o tatu iai i le vaenga mua vaenga e tolu o puapuanga ma whailonga o le toia fio mai o Yesu. Ta ua mua i se tasi taimi mua i se tasi o tausanga o mwai atu. Ia vaenga ngei tolu o puapuanga ma whailonga o aso mulmuli. Ai le leipe asi o tātou toe vavai ai, ma tātou wau ili ina mai lava i upua Yesu. I le māteo e lusu malwha. A o lona whai upu e walu. O le amo mai e ina le tali o le visili. Ne ngā te o le visili le tina. Ai mā nei o fo i tātou te whaataua ina ai lo tātou teimile nei. Teimile nei tātou te ola mso i fua mo tātou moli mawina. Mea uma ia na whetala ia Yesu au tō waia mea ia ma fui e. O leonge. Taua. Perfeta pepelo. Tau whaasese. Pa mai o nou tau lo lea. Oi whai tutoa. O lo toi fio mai. Ala mantei o lusu man wha. O lona whai pue valu. Te mna e whaata waina. O lo o iei upu whapea. O nā mea uma. O le amatanga ia o pupuanga. E whaisi ese le titi mai lava mai le whaperetania. Mzalo le upu pupuanga na iai. Tribulation. E le o a anoa mai lona winga i le whasamoa. E le o maua le mai e le whasamoa le winga tonu. Na whao ngā ina e Yesu i ana saunoanga le winga o le upulea. O pupuanga. E whamele Britannia. And all these things are the beginning of Perth bangs. Or Perth pain. Perth pain. Easy translation for Britannia. O lona winga, o nai whaata tau e Yesu na upuina. E whaata tau lea wa wai mai o pupua ngā. I le whaati ngā o le whawhine o le a whanau mai. Le winga la leo lau whamtalanga. I le o maua mai le winga o le whaasamoa. Na ona whai mai a. O le amatanga ia o puapuanga. A masalo atua i se whaasamoa sao ai tau nei ai. I le amatanga o ti ngā. O le whawhine o le a whanau mai. Birth bang. Or birth bane. Birth pain lo na winga. O a mata o na whati ngā le whawhine. O le a whanau mai. Whapretania, au tonga e tuspo e Whapretania, ngai te wawai e tuina, naisa wai, birth pain, o no winga, o ngai whati tau ile, whati ngā o le whawhine, o le a whanau mai. E matau lia la le whanau o le, man mene o le tina vane la whawhunganga Samoa, pe a sauni le tina e, o le a whanau mai se, ia se sana pepe, sana tama, e tolu vaenga ta ua, ia whasau mai au, o tau tina pe a whai e se ia le whai whiau. Ia o nai mena maua mai a fo i teimi o biology ma o onga. E whapea, e tolu vaenga o le mene o le whine pe a sauni whanau. O lea, o le vaenga mua, e tau o le early labor. Ia masalo la a wha a Samoina e whapea, o le amatanga o tinga. A wailan ma mo le tina e sauni whanau. Vani la vale, whafunganga le fiafi. E a mata lava folele o tinga ia pe o ai masina wa matai ona ia e a mata inai tula pe tasili tula o mai ni ia
O isiala tina e o ale aso ato o ma ini lava le tinga ma te le wa mata na o i masina wa mata na salo pole fitu masina pole ono masina I don't know o le vaenga mo mole na o le fatinga o le tina o sauni o le afana o se pepe o le vaenga lona lua e fa Britania fa pe o le active labor lo no winga o fa solo ina luluti tinga e alo no winga le o atu le masina po le valu. Winga o fa so o mai tinga, le me vole le ka o le contraction po le o tinga, o mai niri, o tinga. Le winga o fa so o mai tinga ma ua a mata o na fa tinga tele i alfa fini. Le winga o more intense and frequent. So winga o mata o na fa so a o kau malosi mai fo ila. O le vaenga mulmuli. E taua o le transition labor. Ma ka rere kakukalango le labor. Taimi ua sa uniuni le tina i ona ti ngā maunu pōpuanga o le a whanau mo le pepe. O le mea la leka o le transition labor. Ua matua whaate tele lava ti ngā. O whaaso so o ti ngā o le whawhine. Aisa, lango le la whanau. Le la whanau inga ua matui ua matuai ti ngā lava. Ia ti ngā o le whawhine o le asau ni whanau. Ringa o mea o le contraction ringa ua ringa ko more intense ua foilele ua more close ua kaimi uma aisa e o le ave le potu e whanau le whine ua matua ti ngā ina lava. Ti ngā. E tolu lava enga. Tolu vaenga, le whaate tau e Iesu lana whitalinga le peo nau tau. O le tātou te memo mua au som tō whawhiri ni whiawhi. O te teltonu o le tātou te iai le vaenga mua, le teimil nei. Le tātou te moli mawina. A o le ialu le sitianga, o le ka le sia Iesu. O le moli mau whatasi le ka le sia ma Israel, lango Israel. E whaata tau iai le wha autu o le vaenga lona lua. A o le teimili nei, e ilo te tonunga o le tātou te iai le vaenga mua. O le vaenga mua o pua ngā. Vaenga mua lena o ta ua ana nei, o le early labor. Lea tātou te vaai, saule mafue, mei. Ia oso maile, lea foi ia whamai, toi mei, pe o le COVID-19, koe mei, koe sau, mai fui sisi mei koe sau, ia, e le taimi, o le tātou tel tonu, a ave lor si tianga, o lo le tel tonunga, bilau su enga, a ave lor si tianga, e la le tātou tel tonunga, o le a mataloa ona matuitui. Aisa langa o le tolu, to tonu o le tolu tau sanga lea. O le afa mua po le tolu mo le afa tau sanga, le afa mo le fitu tau sanga lea o poponga i akopo. O teimi o sengi ngā whengainga, covenant, a le manufe ai ma Israel. A le taimi lea wa mata ona luluti puapuanga ma mea whaingata i le laulangi nei. Lea lae whaingoina ma le tusi whalinga. Mese lava le mata upu ono. O puapuanga mama. Luinga lau ma kua saua puapuanga. A se vainga e mama ia tai e whaisi ma e le la vea i tātou le karisi le taimi nei. Taimi ngeo le tātou te moli mawina whailonga. Ele o awhia tele ai le to tele o langi a mese fo i tātou nei tū langi tātou te ai. Nona mei mai au se mala po se whailonga ia a whaina ai le sina vaenga a te teinga COVID-19 te mei. A le teimi leo Israel, teimi leo tu tonu le afa momo, e whai ala si mawhatia o Israel, i taua, i whamai, me whapena. Ai a hoolo la i le afa muli. A hoolo le afa muli o le fitu tau sanga lea.
o le vaenga muli la lea, po le vaenga lon tolu la lea. O le mea teimi langa e tau o le puapuanga mamafa. Was serious law i a tribulation, o le a mamafa puapuanga, o le a mamafa le tinga, o le a mamafa mai le a ao le atua. Whaasalanga ma mea umaia, luinga o whailonga e tasi. A ese lona mamafa, ese le level e tātou te receiving a peo o mai ai tātou. Ma o lau tali na. O le teimi le nei tātou te iei, o le teimi o le tātou te le vaenga mōmua. Langa o le tātou te vai e whailonga. Wa ana whapea e whaatali whailonga e whatoa i loa i le teimi leo le fitu tausanga o pōponga. O lona winga. E lea a ai la i tātou le teimi le nei. A misele kare sia sitia. Alanga o le tātou te a ai. O le tātou te a ai i whailonga. Aisa, tō tele o tangata whaatua tua. Tō tele na isi tangata o le kare sia tangata whaatua tua i le tua. O le whioti e tu tonu o whaamai. Il teimi le nei. Na whioti e fo isi tangata i lolo vai on o whaamai. I le tsunami voi le no so i Samoa. Tō tele nei tangata whaatua tua. Tangata lolotu whaatua tua moni ama tangata te tauna o si tiang. Ai nā whai nai. Tō tele tangata o le e kale sia ma tangata whaatua tua le teimi nei. O le ai a whai nai taua. Alala me la tātou whaatali ei. I le amatanga o pōpuanga. Si o tātou mori mawina i whato a mata i pōpuanga nei. A o lea ia a fia ma whaina i le ola, ma le soi fua le kalesia ma tātou. Laki fo i tātou ia. Tātou ia e whapea tangata whaatua. Aisa, laki wa misi le. Wa misi le o so whai al COVID-19 ia tātou. Ai na saua. Na o mai ale whailonga le na saua i lona saua i kili a so isis. Le tātou te vai ai. We are witnessing right now. Before our eyes, ilumo tātou mata. So we can't wait for this tribulation to be happened inside the 7 years of tribulation. Whapele whako ao o iai maa makai. Lei o lea lava o iai le teimi nei. Le moli mau e o tātou mata le teimi nei. Le tele o mea umai ana sao noa Yesu. Le hawa mata ona. Tinga. Wa whai nai lo lang. Ai mise ale tātou. Lata atu. Lata atu le teimi o le sitiang. Lea tātou te i le teimi nei. Lalo inga. Whao ngala i o mea tolu ia na amata le tātou mta upuan nei. Whao ngala i e tātou lo ola le teimi nei. Wha longo le upo le tua. Wha longo ma whao ngā. Mea tolu ia tātou tala noai. O a mea tolu, wa ia lo whailonga. Matua i tā pena lava. Aisa, o warninga, o lapta inga ngā le tua mō tātou. E tau an tātou sauni, tā pena ma sauni. Those are God's warning, signs to warn us. To warn for what? For preparation. Tā pena. Awol fata le, awol ata, awol amu. Awol fape, se makwa leva. Awol tātou te peo. Tangata ia tā ua malitus pa ia whenging tuai. A whiko lea, apostolo, pe telu ena e tā ua whamai o. Whamai tangata, po whea ea. Po whea ea la autou. Tala po la autou upu. Na whai mai. Ole a. Tutupu me neima. Aili eima se mea lava. Wa faina talu mai o mātou au ngā tama. So there are so many mockers. People that will make fun. Tanga tole a amu maula. Scoffers. And mock, scoff. Tau whai, maula mai. Te ole tele ai stangat keusian. Ia o koe liu ai koe sui el mawawau. Tue whaase se ina ai za. Wa whaina ili. I upu ma le tala ma me whaalongo ai ma me wa ai ai. Ai ngalo ia te oe, ngalo ia i tātou.
o le nganga o le manufi ai le wai, o le nganga o le antikeriso le wai ai, e ui e le isau le antikeriso, a o lona nganga, le wanga ioi mai le tele o tangata le teimi nei, le wanga ioi mai le tele o, yeah, shall I say, many of the leaders, many of the global leaders, ngā ioi mai ai le teimi nei le nganga, o le sifi le isau le amatanga o le fitu tausanga o poponga. Oi, le antikeriso. Tanga ia le teimi e tūlai me ia le tangata na le antikeriso. E li loe tātou po ai. E li loe tātou po ai. Ta ua tele la usum tua whawhine. Lo inga la leo tātou leo ufaiatu le tātou mta upu. Lo ainga mo mua. Le tātou te iai o lea la ngona na maa ini. Sau mei, pa penalti ngā o le tina le vaenga mua, mei mai, ia, ti ngā si tina ele, i la ngona ma me wo iai, ia, ai whai pa toi mou atu. Ia, na o tu lole le ave lole o le si tianga le kalesia Jesu Kiriso, i se teimi tātou te leilo, ona a mata lole o le fitu tausanga lea o pōpua ngā, fitu tausanga po le fitu se fulu, lona fitu se fulu o vai sa o Israelu ma le teimi na mai e le atua. Ia na amatai lo leo le vai ngalona lua, le vai ngalona lua, la ngona le si, whaati tele le malosi o ti ngā o le whawhine ia po Israelu. Wa Israelu moni ale na o le a maua i tono o le fitu tausanga ngaisa, langa o le fitu tausanga la, e whapitoa mo Israelu. Ele e whaipitoa mo nu ese po lalangi, o le whaipitoa mo Israel. A o sono whalawalawe, e a whaina tuai matangata o le atu toe ile lalangi, o le a leo le si tianga. Lango teimi nai peo no utaua, la ala na feo lolo. La ala na feo lolo pupua ngai tono le teimi na. Ona, o lai whaapele le manufea, o lai whaapele le antikeriso Israel. I saini ngā whea ngainga. Ia e munmuli ane. No, o mai lo leo le vaenga lon tonu. Ua matua i ti ngā lava le whawhine. O le whawhine, Israelu. Ti ngā i pōpua ngā. O mai le awha mulmuli. Le ai whai mai e tangata o le ahola le temina. Maunga ma fuli maia. Malitu se whaalinga. Mta au po sfulu ono por sulfitu na e. Maunga ma fuli maia o mātou le lava vaola isa. Ua matua i te tele. Tribulation will be harsh and hard to receive. It's going to be hard to survive. In that time, the last 3.5 years of the time of tribulation, the living of fear. Ai tātou tele i ola I le melena ufai tuai I natura po natural disaster ia po mala wha natura. Au tamna o e so atu le melena tātou talanoa I nei. Ina ia wha amaram lama atili ia le melena tātou talanoa I nei. I le tāua tele o le connection na le vaenga mua ma le vaenga lona lua. Ia po le maini ia ma le tinga wha alau so. Taimi nei tātou te iai, ma le taimi o puapua ngā māmau Israel, ma le lalulangi I le amatanga o le fitu tausanga. O le mele o te mana o tātou te wawai ai. Tātou te whaia se so ta inga. We want to do a connection or a relationship between Matthew 24 and Revelation 6. Se feso ta inga po se a ia ta tau o le vā o le ma tei o lusful ma le wha. Ma le whaalinga po tu se whaalinga o lona ma ta upo ono. Aisa, o wha mau whailonga o ma nai ta lai ia po le 5 momua. Nai ta lai mai nai le tusi a le whaalinga o lona ma ta upo ono. E wha mau whailonga ngai ta lai mai ina. Opening of seals, 7 of them. But I want to emphasize 5 of them before we move on to the 6th and the 7th. O le 5 mua wha mau whailonga ia. E tu tusa le lei lava ma whailonga ia
na sau noa ai Yesu. Ile Mateo lusu malfa in sequence ilona fasolonga o le winga ia ma le whaingoina mai e Yesu e tutusa le lei lava mawinga. O le whaamtalanga mai e le tusi e whaalinga o lona mta upu ono. O Yesu o lo i e taua mai o whailonga. A le tusi e whaalinga o lo o tau mai ai o whaamau whailonga. The seals of signs. But Jesus named them signs. E ila le so te inga. A lau whaamtalai natu. O le whamau whailonga mua lo taua mai le tusi lea a whaalinga o lona mata upu. E ono. Le beala tu upe e malau tusi na e whai tau mai na e me whamau ni ale tatu mata upu. Mai le whai mua le tusi pa ia na uloa atu foi. O talaina le tamai mamoe po Yesu. Le tasi o whamau whailonga. Seals. Open the seals. Whamai ona o whaalongo i lea i le tasi o meola e wha. Ua leo le whai tiri o whapea mai. Sauia i nā vaai. Ona o vaai e lea wha au te foi. O le solo whanua sina sina. Ua iai le au whana i le o lo ti ai. Ua avatu foi i a te ia le pale ali. O nā luatu le o ia o lo manu malo. O le a manu malo pea o ia. Taulia o Yesu nā te talaina whaamau whailonga. E to tonu o le fitu te usanga lea e tupu ai le mea le nā. Ramatanga o whaamau whailonga ia. A le mea nā tau mai nā e sau le ali o le o lo ti e mai. I le solo whanua sinsina. Mataulia. E ele taimi e tau muli mai ai le tusi e whaalinga. Ele mata upu e sa fulu iwa po le lusa fulu na iai. Ia le fu e o lo ti e mai le solo whanua sinsina. A o Yesu ke riso le nā. A o i. O le o ti e le ti e mai ai mo mua le ali i le solo whanua sinsina. E fia solo whanua sinsina. O ai o le anti-keriso. O le anti-Christ. E ti e mo mua mai o ia malana au whana. Ma le pale ali. Tu ina atu i ati e le manu malo. Tu ina atu e le tu le pule. Ilea. I le taimi lea o le amatanga o le fitu tausanga lea a wa a versi tianga o le kalesia Yesu. O le taimi le whailoa ai le me tau o le anti-keriso. O i lea e tau mai i. Pe a refer la pe whatatau a ngai. I le whailonga mua na tā ua Yesu. Mai le tusia matei o lea na tātou whaitauina le vaso lente nei. A le tātou toi ope ia i whaitau mai. Le mateo o lona mata upu e luas ful man wha a o lona whai upu e wha. Whamai o na tali atua i leo Yesu i le visile on so. Whamai a ua wha pe atu i a te ilatou. Ia outou ne i wha se seina outou e se tasi. A wae to tele e o mai i lo uingoa. Ua wha pe ane. O au nei o le keriso, lo ringa o le keriso se, o le keriso pepelo, o le anti-keriso, whamai la tau te wha se no fo i tangata e to tele. Tutusa le lei a le whailonga le ana, sau noa i Yesu, o le whailonga momua. Ma le whaalinga o lona mta upu e ono, o upu fo i lava Yesu, le whaalinga na ia ave ilana au no Ioane tusi lalo. Au Yesu lava e onga le whaalinga. Ma upu. Match le lei mea le atua. Saunoanga Yesu. Ma le whaatula ngaina. O walo anga ma mea o loo ia. Tau mai ai tātou lana upu pol tuspa ia. Aisa. O leo tau mai. E sau. E to tele e o mai i loo ingoa e whai mai o lātou o le keriso. Lale ingo le mea la. A le o mono fai tuai. O mena ta o le anti-keriso. A le fo intatu fai te wina ma le tusi o le whenga, a le tusi o whalinga, whamaya, e sau le, o le prince il tusi pa ia wha Britannia. Tia mai. Malana au whana. Malana pale. E fia keriso.
ai le o ia se keriso. A o le ale motive, o le ale nganga e sau ele anti keriso. Tasi lava. O le a deceive, deceptive, tau whaasi se, e mislead, e tau whaasi se le whanau le tua. Mea nao le tupu le temi nei, e ui ele i sau, ele anti keriso ele amatanga o le fitu tau sanga le poponga. E ui ele i o le temi e whailoa ai, le atali i o le ami o leanga, po le e sau o ia o le tangata o leanga sala, po le anti keriso. E ui ele i sau, e ui ele i o. E mai i sau mo i le sami, e sau o ia mo i le sami, no inga e sau mai tu tonu o le whaapot putonga o nuu mamalo, o sami lo winga o le sami whaalinga, o le whaapot putonga o, it's an organization, gathering of so many nations and people, o inga e sau o le tangata e tō tasi, o le teitai, e sau o ia, o le antikeriso. Dea lai tātou te wawai ai, o le teimili nei, e fōlinga mai o lea e whaatau nui na ai mea na sāu no ai Yesu. O lea, whailonga. Ai ale teimi e sau ai le antikeriso. O lea na sāu no ai Yesu le whaadinga. Te le tonu o le teimi le na, o le asi si i ai, whailonga ai e tasi. Whailonga ai e tau te vai e le teimi le nei. A o lewa te tala Yesu whaamau whailonga i le teimi lea a mata i le fitu tau sanga lea. Lono winga, ua lea tu e tutusa, it's more intense, ringa o lea, whaisi mamafa. A ua lea i le ka le sia Yesu Keriso, ua amel si tianga. A o lea lao lea mamafa. Whaataunu ina i loa ina. Isi sa unoanga i a Yesu, i whaai longa e tasi. I le tusi a whaalinga. Aisa, o nala la whaai loa mai ai, le antikeriso. O leo le asau e tau whaasese. Ia masau e tau whasioti mwhaaleanga ma aveseina ma. Le petia le nu o le tua. O le antikeriso. Ai sau le nganga o le sifi. O le sifi? Ti Apollo. O le lato whaatama. Nala. Tato saulola ia lea i le. Ai tato tili o la le wha mau whai longo lonua. Ai mana ia le watu o lau siri lea. Lau siri lea e toi kawa il mele umung tato tala noa i mele amitanga. O le visiri. O ewa aia le nei whai longa. O le nganga tau wha se se. Ma o onga se se. O tato wa aia le teimil nei. Tato wa aia le teimil nei wha mau whai longa nea i le teimil nei. O le alau tali. Au lau tali. Ioe. Yes, it is here right before our eyes. Te tātou te wā ai ai. Iwi ele o sau o se. Pe oa o le antikeriso po. A o le tele i o le anganga. Antikeriso mo mea o onga se se. Tau wha se se. Deceptive spirit is all over the world. All over the place. Tau ale si tangata wha se se lo mawa whaulea o onga se se. Ma se se eisa. E is tangata o mai e ata mamai le upo le tua. E ata mamai le tuspaia. Ai, e mga o mia i ngale discerning spirit le nganga e te sue. Sue. Po se nganga mai le tua. Po se nganga tau whase se. Aleng tau tal nol vaso lentene. Fa mai o e umai tau tino o Yesu na sau o ye le tino. All those who testify that Jesus reincarnate in the flesh, those or he or she is the right spirit. A o ilanto uma o e le tau tino na fio mai Yesu le tino. Luinga e le tel tonu le tua e le tel tonu le tu whaola e le tel tonu le tu tangata na sau Yesu le tino, mai lea o onga. Le apostolo Peter, mai whaitete ai lai nganganga, ongang tau whase. No ringa, e la pela patai mai le tele o apostolo, e ni ngata i lea, mai la wale whengeng tua i o mai le whengeng fau, e o ia Yesu mai i o tau whaitete.
Be alert. Be careful. Ona o le anganga tau whasese. Te lolo wha mau whailongo lona lua ngai le tusi e whalinga. Tu tusa le le foi. Ma le whailonga na saunoa a Iesu. I le mateo e lusu ma le wha. Ta whonga voi le lau whai tauina. Wha mau whailongo lona lua. Wha mai o te tala ina foi. E ia o lona lua o wha mau whailonga. Ona o whailongo ai lea i le lona lua o meola. O lo whapea mai. Sauia i nava ai. Ona aluatu lea o le isi solo whanua. Mu. Wa watu fo i le pule. I leo lo ti ai. Nate ave e seina le file mu i le lololangi. Ai la tau te whiwhasia i ai. Ua a watu fo i a teia le pelu tele. O le tanganta ti e mai solo whanua. Mu. O le lanu mu e te utala i le taua. It speaks of wars. Te utala le taua. O le whaelonga lona lua ua ta ua. Wha mau whaelonga lona lua le tātou whaitawina. O ro te utala i le toto masaa. Ma le tele o tangata e mau o la to wola. Feoti. Ono nei me o taua. Ea matau lia fo la lo ta ua Iesu. Ia na upu i le mateo o lona mata upu. Lusu mal wha lona whai upu ono. Pa whonga fo ele lalo whai tawina. E whaalonga o tau i taua. Matala o taua. Ia o tau ne i o tau watu o tu vale ai. A wae ao na tau nuu o nei mea uma. Ae le i o ile ngā taanga. Ma le wheupu e fitu, a wae si ile taua ile tasi nuu, ile tasi nuu, ile tasi malo, ile tasi malo. Wars and rumors of war. Taua, matala o taua. Ka mei whaalonga o tau i tala o taua. Tau te wā ai taua, tu tupu taua. Ai wha meisu, aua tau te atu bale ai. E pe anau tā ua la amtanga. E tu tupu a mele te mil nei wa ai ei mata o tātou. Ia pe a whai e te alu si tianga o ke alu si tianga i sūmala ne kālisia. We eyewitness all these wars. Kau ke whiu e ka pē kaua. La me kau ke popole e tau ai kukongo le afa mua o le fiku kau sanga le ai lumatu. O le kaimingi. Kaka le meo le kaua. O le tonu o le tau, le taimi leo le amtanga o le fitu tau sanga poponga. Nga le kasi a e ape lua taua ngā e ta ua mai le tuspa i e whai le taua ngā. Taua i koku mama koku. Ia, malisi taua ngā le taua i amaketo ngā a mata ai le vā o le tolu male afa mua malisi tolu male afa lona lua. Lona winga, e wha leengi kaua inga. O le taiminge i ola i le kālesia, le ola i tātou le taiminge i. O le tele i o taua i e tutupu. Na pau al me tātou te loa. E wha solo ina tele taua. Mama mafa. Ma wha ina i lava le lolangi. O le fui a wha ina i tātou. Le kālesia a Iesu Kiriso. Amen. Le umong tātou tala noa i tātou te le toe au i le lia le taua. Le umong tātou tala noa i le vaso le nei. Ne nau tā ua. Le upo le taua. Taua. I te ua e wawa i le upu taua ngai whapele oi paua ia o meo taua me tau taua. O taua ia e wā malo le. O le taua lea e tā ua mai le fionga le tua. Le ngau taua tua le winga o le upu. E leni e whata ua e le upu lea o le conflicts po le. Whete na inga po le taua. Vātanga. E le na o tunu. E le na malo. E la vea ai ma community. Ma whala po putonga. Awa nei ngalo. E la vea ai fo i ma ainga. E la vea i ma malo la iti e kako malo. La sa moli mau il taiminge i tonu ainga. Ia. Tele i ole. Tawe misa. O i e whatau nu. Le whatau nu wai le me lea. Al taua. Al taua le na ole. Papa o whanga ma. Alu lo keki ma pomu. Le ai. O pomu o loko kangakai e taiminge i kaua e tupu oka. Na we vai me nga ye lungo social media o makwa over le fi ai nai. Aisa conflicts fit te nai.
ino, hatred, ma le ai o se loto whaamangalo. Te whai atu fuela la ofisili, pe ono whai atu momua, o la ofisili. O ewa ia le nei whai longa o tau al teimi, nei pe ka si kak whakali si kaku o le amtanga o le whiko sanga lea. Yes, le kaku ki vaia. It means o lea iei longa a afianga. There is an affection. Ia tātou. Tātou i ola le teimi nei. Ai sea, ina i o tātou sauni ai, i le lapta inga lea wa mai taua ma mea ai sea, fa mai Yesu, a kova ai mea. Sauni. Au tō vai mea. Se whaasa o sao. It's time for reformation, reform. Sao mai o tātou wala i meo se ai. I le moa. A vai mea, maulo whatua tua i le tua. Tau le wha mau whai longa lon toru. Le lau whai tau ina atua le wha mau whai longa lon toru. Mai o te tala ina foi e ia o lona tolu o wha mau whai longa. O na o wha longa i lea i lona tolu o meola o lo wha pia mai sawia na wa ai. O na o wa ai le wha auta o le solfonu au luli. O le lima o le ti ai le fua wha tau tau. O wha longa foi le leo mai le vā o meola e wha o wha pia mai. O le tau o le koini, o le seito, o le tenari lea. O le tau o koini e tolu, o le karite, o le tenari foi lea. Ai aua e te whaaleanga i le suau ma le waina. Te ma le solfonu au liuli. O lo tautala i le onge. It's talking about famine. O le onge. Lo ringa o le lanu liuli e tautala i loti. A o le whaati tau mai i e Yesu mai ele lanu liuli o le solfonua. Ai whaati tau mai i le onge. Ngai umatatu tal no le fua whaati tau. Le tau mai i whaati tau i le onge. Ma le pāleni ma le tūlanga o le me le iei teimi nei la langi ma le soifuanga i tau o loa ma me umalama. A o le tau tala mai i le tele o tangata e whioti. Ono le onge. I le langi le teimi nei. Whailonga lon tolu na. A o le fuela e tau e Yesu o le onge. Tau pe fitu. Am tau pe lusu mal wha. A lon whai pe fitu. Umon tātou whai tau ina. Ai wha maunia. Fitu whai tau. Whai mai al whai pe fitu. A wai si ili tau i le tasi nu. Ma le tasi malo i le tasi malo. Whalongo. O na o mai ai lea o onge. I le kasi se onge. O onge. Famine. All over the place. O mai ai lea o le onge. Fa mai lea i sul fa ingol fa upuna. O name uma. O le amatanga ia. O puapuanga. Those things are just the beginning of suffering and tribulation. Nā le amatanga. Maka ukia le onge le iai. Te loa e si umana whamatala tātou. A tātou whamau whailonga ia. Le connection le kako ki tal noa te mingi. Ona tātou o lea e matua e o tātou wā ili lia le tā ua ole. O le mele e so. Wa le mele le so o tātou tal noa le whaasolonga o tātou whailonga o lea. O mala wha nātura. Ai a mata lava i le onge. A le lava steimi tātou tal noa i nei. Tātou a mata i le vai aso lea. I le a fianga i le me tau ole. O le onge. No inga. E whai atu fōt fisili. O e vaia le nei whai longa i le teimil nei pele ai. Pe atusa ma le fisili. O whaatau nuina e le teimil nei ia whai longa i Yesu. Pe whaatali se e tātou o le fitu tau sanga whato a whaatau nuina. What time? For the fulfillment of all this. Lal keimi. O e vaia. Ma o vaia. O le tali. Yes. Le tātou te vaia. So it means that the signs are for us. Whailonga. Mo e mau.
i le taimi o loo na ona maini-ini, na ona maini-ini le ti ngā o whaingata. Le tātou te ui ai. Sau le whailonga wha mau whailonga lona wha. Mau whailonga lona wha. E whapea ia le whaitawina o le wha mau whailonga lona wha. Ua te talaina fo e ia o lona wha o wha mau whailonga. Ona au whaalongo ai lea i le leo o lona wha o meola. Ua whapea mai. Sauia i nā ai. Ona au ai ai lea whauta o le solo whanua sama. Ma le o ti ai. O lona ingoa o le oti. Ua muli atu fo i se oli ia te ia. Ua vatu fo i ia te i la ua le pule. E fasioti i lona wha. 1/4. Lona wha o vaenga o le lololangi i le pelu. Ma leonge, ma le oti. A toa ma manu fe ai o le vau. O lansam sama le so whanua. Pale color. Lo inga o lansam sama. Ai lo sama malosi. O sama vai. It's a light yellow. O le lanu le nae te utala i le tūlanga o le mameo le pandemic po o le mameo whamai. Te utala i le health, le lanu sama. Te utala i tūlanga o mameo whamai. Whamai e o mai ma fia ai o tātou soifua. Fia ai o tātou wola. I whamai. O le si le whailonga. Lesi lea whailonga o lo te utala i Yesu e le ngata o whamau whailonga ia. Leo tala i Yesu. A o le mata upu fo e lusu mo le wha. O lo ia te utala i le whai upu e fitu. Whai upu e fitu. A wai si taua le tasi nuu ma le tasi malo. I le tasi malo. O na o mai e leo leonge ma wha mai. Umon tātou tala noa leonge. A o leo tātou tala noa i wha mai. Wha mai. Ia. E fo steimi tātou tala noa mau ili. E le tāua tele o meni o wha mai ma le awhianga o leo langa. O le lalolangi tangata o le lalolangi a mise lava i tātou o lo tātou wola i tu tonu o le kalesia po o le wha o le tanga po o le kalesia Kirishana. Lea tātou te awhia i foi. I le tele o wha mai. E leo alo ai wha mai. E leo alo ai le whailonga lea ma tātou pe a tu sa po o tātou tangata wha tuatua. Le lava fue tātou e wha mai. Ai fua i le tātou ai wha leo le tino na mai le tua le malu o le tua. Ai tātou te au i le lia foi i a le vaenga lea o wha mai. Pe a tātou tala noa ai a leo stemi nei. Tātou te tala noa ai i le vai asfau. O le whailonga lona lima. Wha mau whailonga lona lima o lo tā ua mai i le tuse whalinga. O lona mata upu e ono o lona whai upu iwa, whapea. Ua te tala ina foi e ia o lona limo wha mau whailonga. Ona owi loa i lea i lalo ifo le whata whaitaulanga o nganga o e na whasiotia ona o lea fionga le tua. Ma le mau na lantu tā ofi mauai. Ua alalanga foi ma le leo tele, ua whapea mai leli ie le pa ia ma le wha maoni. E te le wha masino ea mataui i lo mātou toto i e ono nofo i le lalolangi se ia whea. Tautala i le oti malitili. Tautala i le oti malitili o le tangata whātuatua. Ma to them of believers. O le fo ia sau noa Yesu i whailonga. Ne fo iso so o mai lava ma le mata upu fitu. Ma le whai upu fitu. Whai upu e walu. O lo ye upu whapea.
Pe po valu len tatu whātāua ina ne winga i le whine whātinga. Ana o atu ai lore le whai upo iwa, alo whai tauina pe le whai upo e valu. Pe mai o nā mea uma o le amatanga ia o puapua ngā. Whai upo iwa. O na lātou tui nā tuai lea o outou i le puapua ngā. Ma lātou whasiotia outou. E ino sia fo i outou e nu uma ona o lo wingoa. Ona po ia e tausua iai tangata e to tele e whaalata le tasi i le tasi. Ma feita ngai i la tau. Tautala i le aukerishano ua feoti maalitile ona o le tala le leia ke riso Yesu. Talking about martyrdom of believers. O la ofisili atu e. O e moli mawina lea mea i le teimili nei. Le tatu te iai. Yes. Ioi. Le tatu te moli mawina. Te lo menge o news. O menge o news. E fia tele au mai spotlight o me fo i e mauai i a le latou tangata viewers ma tangata fo i e mata malangolango atu i a i latou. E o su e mai lea mea ma lea mea me se tala i malo me whapena. Ai latou tele au mai a le tala i le matau tia o le to tele o tangata Kirishano missionary o le fasioti i nuu Mosalemi ma nuu whapaupau ona o le tala le leia Kirisu Yesu o le matua to tele o tangata Kirishano a mese nai missionary o le fioti ona o le tala le leia Kirisu Yesu i le teimi le nei. O la se teimi o le atatu whaatali e lea tōruma le awhatausanga e bru vai i a lea whaamau whaelonga. O hanisi mea o le ato e tutupua i nae winga i le tala inga mama. E moi o lai ei moli mau e tō rua nae o mai e nae. E moi ngai ei le se lau whaasfu ma le whaafe nae tau ma le tuspaia o le a moli mau tangata Israelu. I tu tonu o le teimi lea. A lofi siri. O le ase se teimi tātou te take notice ei tātou te wa ai ei mo tātou whaata waina le. Ia lea whailonga. Aisa, o lea tupu. O lea tupu le teimi nei le whaamau whailonga lea. O lea, o le feoti o tangata. Ona o le upu. Ona o le moli mau. Na amata mai lava i le centuri mua. Amata mai lava i le au apostolo. La tue na moli mawina. Amatanga o le kalesia. Ai te lo. E le o mapu le whaatinoina ma le whaataunuina o le whailonga lea. E o mai lava i teimi nei maso nei, o le lava i whiauti tangata, ona o le tala le lei. Moli le whaamalo i missionary. I take my hat off for the missionaries and I commend them and I say to them, malo le loteli, a malo i missionary, o lo o e whaile, finangano le tua, risk their lives for the sake of the gospel of Jesus Christ. Tele missionary. Fato fato i foi ia ele sunga ia Matthew, Pastor Matthew. O lo o whapena o na nofo tu Maui Africa, South Africa, malanga team. Leana malanga nei le fiafi tau leono. O ova ma le sefulu tausaga o iai lea talii po le auso ma le team a le kalesia le worship center i totonu o se tasi o ai i South Africa mo le ele faamālō le galulue a mālō fo le suga ia Pastor Cooper le lagolagoina o le ministry lea foʻi ma le latou ministry ia o lea lagolago lava ma foaʻi atu se fesoasoani auā se van po se taavale
e lau e ai le kalesia a wai mamau le menu nofo ai. Ai, e fioa e tangata i le lotu. E mai moli mau mo whamitalanga. I le whaingofie. I le whaingofie le au mau o nei uso tama whanau. Ona o le whinangalo le tua. Lau o whio te ia isi o. Tanua ia nisi o le fo i e kalesia pe o ne taua. Whio te ia i o. Ma tanua ia inu ese ona o le whinangalo le tua. Whaalua na walu is a team, mo team e oi, me neo wha evangelia po wha au missionary, moli mo wina aile. Ma te utia male, te leo le ngā luenga o lo o mana o mia o na whaia e le kale sia o yeili teimi ma le amanoa. Ne fo la yeili ma fo fau, e steimi la tamai. Ia to e join e fo ia ma, to e oe, join atu se team, e o e whaile whina ngalo le tua. Moli fo ma whama lo le sunga ia lui, Pastor Lui, ia ma le poilele ma le organization o missionary o lo whapena. O na ngālu lue ma wina ia teams, ia ma o e whaile whina ngalo le tua. Ele ngante lea, so se kale sia, whafonga mai le fiafi, lango ina le mission, ia ma o e whaile whina ngalo le tua. E o lava nisi ma le to e o mai, a wai o mano nofo ai. Ia o nisi fo i wo, ma mali liwa i lava ono le whinangalo le tua. A le na ufoi te wina mea nere tu se whalinga. Whai mai wala ngona atu, lo latu tangi mai lalo, o latu nganga o lo tangi mai, i lalo le whata whai tau langa. O lo tangi mai ai ma wala au mai, i le li, o le tamai ma moe, o le na te whaia le wha misnonga. Mai se i o e whaia ea le wha misnonga i lātou e na lātou whasiotia i la mātou ma wina mai mātou leo mātou. Ia wani ngalo. O lae o la nganga. O missionary. A lae e ui o lae e awe mai. A lae awe mai lalo le whata whaitau langa. They are still alive. They are still living. They are calling out. It means that there is a hope. If you die for Christ, malitala tu spaya e elo pale. Ole pale e fa pale ina i oe pe a whaia e te oti o le tu ina atu o lo soifua. E ngā lue ai e whaile ngā luenga le tua whamai i a le whalinga e sfulman whawa i po sumal tolu. O whalongo i le leo mai le langi o whapea mai. Whamai a, mai le leo mai le langi. Amu ia o e oti. O e oti o i le li. A wā o ala tō ngā luenga ti ngā. Ngā luenga ti ngā. A su ese ngā luenga ti ngā i tonu o leo langa whakirisiano. O le alu e tā la i le whinangalo le tua. O le alu e oti ai. Wha missionary. Le alu e whaile ngā luenga mo le whinangalo le tua. Ngā luenga ti ngā whamaia e muli mai. It will follow you. Your good deeds, your hard works, your hard labors will come after you. Masalonga te tautala le teimi o lo wha misinonga isa e moli mau ngā ruenga. E moli mau ngā ruenga. E la lau tātou wawai, lau tātou tala noa mau tātou moli mawina. E alain pe ngatusa wha tasi a mea Yesu. Mea no whaia Yesu. E misia o mea ta o whailonga. Leo talai ana ia lava whailonga. O ta ua o wha mau whailonga. Le ringa na wha mau. A leo ka kala le wha mau. Na loka. A le la o tango Yesu e te tala. E te tala lai li teimi leo le fitu tau sanga o pōponga. A o leo tato ui ai i nai teimi māma. Nai teimi tala o whaingoina wapea. E whātai tai ai. E whātai tai ai mea moni a mana ma tau tia o mea o le ao i a Israel. I tono o le fitu tau sanga lea. A o tātou le teimil nei. O le tātou te ui ai e sa. Ma tau tia whai longa i o tātou vai o le tupu. And they all happen. They all happen before our eyes. They are happening before our eyewitness, o tātou mata o lo moli mawina menei. Ia,
lava ia ngā kakalango ai ua ti ngā utalinga i lo leo. Ai le whai mai o so leo. Ia vili mai. E se me te fia whaapopo mai ai, pe te fia visile e fo le tātou mta upu le e fiafi, ta tala le tātou. Leina le taimi tolu fitu, tasi lima i tolu, pala au mai so finangalo, e le tātou mta upu, e a pēr whai e te fia wala au mai, lima tātou wha mau whailonga. Ia msala mo steimi lumana i atu, ia on tātou tala noa lea awa le whaataunu uina lea o mea umaia, lea e te tala le wha mau whailonga lona ono, ma lona fitu e a fia uma ia Israel tangata uma. I mea ia. Patalo fa le tātou wala au leo sang, talofa. Talofa poni o tulepa. Talofa, nau, whionga tulepa, ia. Ia, malo si mana i te pukalami, a foi. E ala uta tonu ko falele o mo te musitianga i se te melo ngatu tonu o fati ngati o le fafine a. Ja. Okay. Langalang pulo misi mai su le fali nga tonu ko pensul mai. Since you have kept my word to persevere patiently, I will also come and take you away from the hour of trial. Ja. That's going to come upon the whole world to test those who live on the earth. Mania. Pe sawala. Pe o le mena ma le foi polo misi sula fa mai il fale lo tama teleport tu le o ta pena se me lo to selo to vatu to ya ja pe o mana ia tele e se fale o telena ele o foi sa le lo tal o me mana tu le ta te lo ta to vai el tu termine o la o tu sa le ta tu la matanga al fati ngal pa fin ja ai tatili a vesila tatu le o te mio le o le tripulation piu le o fali na sul no na ta mai me pitu sili le anga la tupu la mani e na fa popo fa ta ia poni ma na te so o mata po kalam after tu le po mo lo sao after so so ni mai ai família le tu tatu tu fere le vai aso e fa ta e mo le fa se fu anaia al fa so Tulepa. Ja. Nou, jullie staat toe belang. Talof. Ja. Fia balau mai. Ja, nee, balau mai lea. Pa, Jezus o fia balau mai. Hier staat toe balau yo toe mo watu. Na talatu tatu leina. No tatu leina mo oe. Ja, pa fia mai so fina ngalo tolu fitu. Tasi lima yu tolu fa talof tatu balau. Talof. Talof. Ja. Oi de sam no? Ma lor so fu lo shun alfa fenga. Alofa. Leo. Ja. Hallo, tama. Wa mo oi. Lo shun al marulul. Am kalkalaingo. Ol kako polkalame. Nga ke polkalame ya ke wa yem lo ko ka o lo fa long. Yeleli. Nga me ka ke i yo e la ka lo ko malam. Ya u fa pulainga fo yo. Maka ke o kako polkalame fa yo. Ko i lo ai me anga ia mele mule ko de nga fa ka ele so manga ku fa pe ko e pa nga la fa ka chi de to tama fa fa nga o so la ka longo ma i mai mo ba ko ngai ta to uma ya pa ia de ko la sunga alo fa ku la sunga ma fa ku ma lo fa lo alo fa ku o fingi ki a kongolo a konginga ma ka ra no ko ki ki wa ia la ya ka ku ko fe ro ko a tai la ya lo fa tela tu family le tu ya toi mala inga ya fa tai la fa se fu atalo felicitas vola talo a poni oi talo fo check o mai ngai takanin oi tarnaki ai sorry malulu lo monga Wai ko ara isa ya mambele wi ro yo ingi usidal mere make. Talo fai. Kwa malulu aso. Ye re aka fura fi falo no wa kule. Ai mai fa so poni ni. Mai ko so mai last week. Ye le la sa wa ya le wa ko falo no wa fo ya le la. The last program. Ja. Ja, la ko so mai ma ya le sa ura. Ja, okay, re ke so vi si ai wa. Leo ka ko vai me ko po mai ka wa mai me. Moni la. Ya fa mai re si on pa re. O la ko va le ka ko ro ko. Mana ia. Pa ko
e ke le ko le ka ki fa ko yo e fa ya me Moni la. Va na ia tele. Ona ga ko fa ko ka ko magalo Yes. The plan is called on his hands. Yeah. Ta olele. Mana ia. Ai ko di bor ka po kalami. Tai lango mai te miuma. Alo fa tele atu ia me la inga take. Ja, so fu ja. As fu. Atalo felicitas volau, talo. Talo paponi. Talo fa Antonina, o le to ata u ne mai ai se to ngane o le au ia oi ia. Ia le atu lango por kalami malo la fa malo si. Ia por kalami le tulale api. Ia. After fu mo fesilina na o mai bonia o le utato ia tai nei. Fa fita ulina e. Ta u mai lausu. Boni la. Malo la mol fa malo si mai mas o mai o tato po kalami sen mana ia. Ia leli. Ia ini ali ia pania tele la fa sianga ia ma. To fi matiuti au nai nganu ngane tua poni. Ia mania tele la sia fiu tele tele tu mo o mal fa tu male ainga. Ia mania la to tai po kalami nei po. Tonina. Ia. Se mole atu la fa tele ia toltina lo lango. Fa manu ia tu le tu ia toe. Mo pelo se fu maroloina me se ia. Se o to ainga. Lo fa tele atu fa tai. Ia fa se fua. Fa se fua. Ja, nai molta to. A mano pe fi bola mai. E ina e tatu minute ia. Ia fia to mole fo ilenga fa tele le tina ia me fua. Karlsten ia tu sai male. Fia mai fo tato por clam fa mestinalia e le fia vala au mai a e fa longo mai lava ma tustusi ia na ia na me taua mal me nga il tato por clame na ia fo yol fisili u tala il tato por clame oni ngalo tato emaili pe fia emaili atu e fa metal tala le atu ia pe vala pet fia vala out fo al tato emaili ole ponifonoti@outlook.com. Tato email na ponifonoti@outlook.com. Pe fia email atu ia fia vala out foi. Pe tulso finangalo ngata foi leo so fisili ia vala watu le lo numero olua tasi olua lima valu tasi fa lima. Ise fisili ia ai vile tu foi au te le lola utali. O te whaetu sa o te le lola tani o lau fisiri. Ia le tali atu e fo i lau fisiri o i lau telefoni te pēwa lau atu steimi o lano winga. Ia o lau te tā polo ai lalo la au. Ai tu atu se message ia ngau sau le tu e lau atu ia atu. Oe, ai o le vai asu fau. O le atatu tamu whai ei ina ia awili ili. Whaamataltala awili ili tu langa o tātou whai longa. E me se lava le whai longa le u tātou wo i ai. Po le vaenga lona tolu le pi whatasi ai i a whai longa e tolu. O mo meo mala whanatura. Mo natural disaster. O le ala vea ai i a o le onge, o wha mai, i a ma le mafue. Tātou te fia taltalaina le tāua ma le winga lo loto. O le tāua o mea i e tolu, vaenga i e tolu. Saula le tātou te amata i leongi. Wa o leongi. Tō wawa i atu pe isina me wha emo atu e tala atu il tātou vaenga lana. Ia, leo saulisi tātou wala au titia. A talo whātu le tātou, ia, leo tō e mou. A talo whātu le tātou wala au, talof. Talofa. Ia, u tō e mou tātou wala au. Tō e tau mwhai mai manu le i eile amnoa, pēr whai fia wala au mai. O le... Malafa natura. O leongi. Famines and food crisis. Pa mali whai upo fitu. Na o mai ei leo leonge, ma wha mai, ma mafue, i lea mea, ma lea mea. Ea o meni yonge.
Sa ia I lava onge mai tuspa ia I le amatanga o le tuspa ia e o mai lava I le whaeunga le tuspa ia ma le fu I o mai nei teimi o tātou. Ringa o le onge sa ia I lava I tala whaasoro pito mai lava I le amatanga I le whegeng tuai ia e o mai lava le teimi nei. E sa o mai ai pupuanga ma le lea I o se wha moi moi le lulangi. Sa whioti e fo I le tele o tangata. Ia le usau tātou rau, talofa. Talo. Hello. Ia. Amor molea. Ile atu e fam he faftai atu I le tunga faftenga inga le whailan por kalame. Ia, o lea, o ile sau noa? O Iva. Iva? Yes, ia. Ia. Malo, ia malo fo fa longo. Ia, na ye lo amno, sau no mai pia. Ia, faftai lava. Ia. Ia malo so fo maua malangi. Malo so fo maua malangi mai la sunga le. Fai a onga po le sunga fo ile li fai feau. Ia. O ela tala te lau telefoni Iva. Ia. Ia, mana ia le so o ngati ia mai lo so ese male. O I maletio. Maletio, ia. Ia le. Ia ngau kilia. Ia, malo le. So fo mau malange mai la sunga fa fenga inga po le sunga fo ile. Fai a onga tuspa ia. Tai. Ia. Mana ia le por kalame nea fiafi. Fa longolongo atu e mawai fo ile si. Fa malo si au fo e mole. Mole ufa wina le atua. Ia le li. Ia le li. Ia. Ah, na paulea. Ia ai o te o le upula le no o mawai le sia so I lau por kalame. Ia. Le fa pea sei mi foi le. Oh, sorry. Ile fa alinga le lusuma lua lona fai upue. Se fulma lua. Ia. Fa uta foi o te vave atu. O te tau I taitasi atu foi. E tusa malana mi o fai. O awole alefa male o meka. O le amatanga manangatanga. O le mua male mulimuli. O te fia malama la ile fai upulea. Po le tangata le alu tala I lona filangalo. A ola le taimi e fio mai ele li e mawalona pale pe ola saunanga ne afia. Praise the Lord. Ia. Salonga e te tala journal fa lau tele mai le ia le fo ia le saunanga ia le upuna o tu se falinga. Ia. A ola e fa te tonua I tangata o le asau fanga I le malo. O le fai unga lea o le tu se falinga e faltau I le upa pelonia o tula I mai le malo ke riso. Lo ingo ngai faltau I tangata o le a fa manuiaina I la tau I le malo ke riso. Ia. I le malo le tua. O ina le tingi mo le tau unga o le tātou fa moe Iva o le malo ke riso I le unga. Amen. Ia, me se foi la leo le fa mau. Ai mwhai foi on tātou fa pea e fa tauanga I tangata o lo tala I al whingau le tua, mwhai whingau le tua isa a fa maoni le tangata I lona wala wina. Me se foi la le whengon ngā ruenga le tua. Ia tātou te sauwhanga umalama I le malo le tua. A mi se o le mele na tāua nei e sunga I a tuila epa. Wai ai o tātou no fuanga mauta o le tama. Tele mena no foi tātou le mauta o le tama. Ia, na, newa maua I tātou le taui pe a whai tātou te on sai matu mau, ngā lue wha maoni. Ia mauli unga nā tu se whalinga peo nei sau noai. Ngai wha amu ia mai mwha manatu mai le tāua tele o le unga o ngā ruenga ngā lue le tangata o le ola wha vavau. Mai se o le mālo le tua e le mele niuma. Le awhi te usanga. Sai lava molo wava noa ia Famanuia atu le atu el poklame le ia fias famanuia foi le atu e lau sunga le whaia onga po le sunga foi le pai feau. Whaftai Iva. Alofa te le atu I atu oe male ainga. Ia, whaftai lava. Whaftai mo le whaasua le fiafi mo le fisiri. Ia, God bless wha. Whaase fua. Ia, mau te loa ua whangata mai fo il tātou poklame le fiafi ala tātou te talo. Whaftai tele le tua. Fai wina le mātou Paul Clamel nei pō, whaftai tele lau upu, whaftai fo I le tua, I lau fisoso ni mai, mese o lau whaunga mana, mātou talo I nei e whamanuia,
whaamanu i atu i ai lātou uma na mātou mafuta. O en whaalongolongo i la upu, whaamau whaelonga ina i o mātou loto, whaatu maum whaamau sali, i o mātou loto i nei ao ngā, i nei e whaonga ina, o ni whaamanu ianga e mātou te whaonga ina mo mātou manuia maolai, le tua whaamanu i atu i se o atunu o Samoa, mai se lava i lātou uma, na mātou mafuta nei fiafi le mātou Paul Klame, ya, nātu foi nei pō mo na fufuanga, mai se o le nei vai aso, ya leo leo ma pui pui ma tausi lo nuu, ya mātou toi whei loa i foi i le vai as fau le manuia, ai tu mau pēle vi inga ia, oe, nā le mātou talo, e alatu ia Yesu ki riso lo mātou, li imo lo mātou whaola. Amen. Ya, o tātou Paul Klame la, usam tu whawhine, ele nei foi vai aso, tu leo penga i le loto, i ele manatu ia, tātou maua se mea o ngā nei fiafi, ia ai, tātou tu nātu ia i le tua, na whamoe moe tātou toi whelua i lwai asfau, te tai atu i le ngango le tua, tātou wola, tātou toi maua se si whelua inga lwai asfau, tātou teimi masani i la son fual tā le valu, ia mo le nei teimi, ia, o la auto, o na nei poni fonati, ia wha soifu ia mo le nei teimi. God bless you all. Fua mai le fua sa mo le maua pule Ona i o tatua a na masa o la toto Wa sisi ai nei le fua o lo sa o lo tonga Mo ta pepese Sa mo tula ia a wawa e sa loto Mayo kolone le maua pule Sa oia tautuana le maua pule Le maua pule Tawe te wila Le maua pule O pule matumua La tula e mai le toa Le matai salafai Sapotu la fai O namula ulula waki Le tasiva o balu Malefono amatai Se fai se fuanga i pulenga asiamani Wa pule pasau ai O Samoa ele suia o lo lava tofi E mai e mata Le maua pule Samoa tautuana Le maua pule Sisi ngafua Le maua pule Tawe te wina Le maua pule O pule matumua Le maua pule matumua Sa tupu lau alola, le mau a lau aki Le mau Samoa Ua whapango tai, o ia i Michael Nsia Malona inga Se talo whae lau aki, awa e te leito e te pā Ia Samoa Ua tanu oidu e se lo alo whai o tangata Tangata Samoa Le mau pule Samoa tautuana Le maua pule Sisi ngafua Le maua pule Tawe te wila Le maua pule O pule matumua Olo Saulo Tonga, Samoa Na bau se toa e tula i mai ta isi o whanele soni E mau ia mai Ma fale pui pui o ia i New Zealand malu masina Ma fale te tala mai Na tula i lo le to tu puta masese le alofi Le maua Samoa mo Samoa e le suia E whamapa Le maua pule Samoa tautuana Le maua pule Sisi ngafua Le maua pule Tawe te wila Le maua pule O pule matumua Talo fai o tato tua Na tula e mai New Zealand e sui asiamani E fai le pule sawa Sa vale file mutupua ile solo ale mau Ai whanai ina Tupota msese le tolu O se aso tona i uli uli Lua valu o te sema Te siva lua iba Ua tangi ai le fatu malele ele o te masese Ua umalona ola Le maua pule Samoa tautuana
Le maua pule Le maua pule Le maua pule Samoa tulai mai O toi upune tamasese na fai atu ia Samoa E fifile mu Awane toi maua o se ola ai avelo ola Ola tunu Ia tau whaamangalo atu Mana tua oa oa o ngā Ia a Yesu Ma aila ia lau fua Samoa ua sau te wina Loto whaamangalo Le maua pulu E al te pere watilo te luas fulu tolu minuta ntalo le tula es fulu o le matango fio le pokalama le nei pole tu ulo penga le loloto. Ai whafonga i Samoa le tau o le autu malingo le ni pokalama tu ulo penga i le loloto. Wa matango fie le whaasoa le sunga le whawhenga inga le pokalama le nei a fiafi. Le tau o lo whaia nei mo tātou. Tātou tilo le whaasoa la mtanga le tātou pokalame. Ana saunoa le sunga le whawhenga inga i a pasta poni fonti. O le taua le whafsanga i mtatu e le stamai taua. A le mana i o whai le pesepi o na utoe taina atu le maua pule matu moa. Le sairi ngā malo ma le taua na whengai ma tamali i ma i lantou. E sa ili i a malo. Na whi nau i a malo. Na whi nau ina i a maua se sao le tonga. A tatu tilo la i a ima tatu whalongolongo whai lai upo le pesepi o na tapena ina sunga le whawhengai a poni. Whaingoina o le maua pule matu moa. O le sa ilinga malo ina ia mawhai o na tutoa tasi Samoa ma ia manu malo Samoa mai pulenga a isi atunu. A tatu whalangolongo fo ila le nei a whia whirimatango whia le whaasoa le sunga le whaafengainga i le taua le tatu te whaia nei i le nei o langa ma le nei soifuanga. E te tupu a taua ma misa i isi atunu. A la le taua le whaengai ma au kewisiano o whaafita uli o me te tupu le o langa. O le alau sa iringa malo na iei. E te tau mawhai ina ia e malo, e te tau mawhai ia e whinau, ina ia e saoloto mai mea te tupo leo langa. O le taua e le whaingofia le taua whaleanganga le whengai matatou. Taua la le whengai matatou o taua te tono tatou ainga, o mea te tupu te tono le ngaluenga le tua. Ia le atatu te wawai nei mea te tupo leo langa ma seifuanga. Ia e sa ili malo, ina ia e manuia ma wha saoloto mai oe ini popua ngā ma whingatao leo langa. A le toi whawhanguina mai o le taua le maua tu mua mapule. E se le matango fi. Wa halo i alo mafufufuile le mana ia. Le anga o le tā ua i o le toi mamoringa mai o le whiau mo tātou le nei pō. Ai, tala no fo le sunga le whawhenga inga le tūse le wharinga pe o na mori mai. Ia nei mau mo tātou le nei a fiafi. Oka, matango fi. Ia le li. Le tau alo tātou whaia nei, ia tātou sa ili malo. Pei ona tātou tu lau penga le loto. O le tu lau penga le loto. Tu lau penga i le loto, le tō wha sa ili. Ia lo loto le tō wha, e te sa ili ai le upo le atua. Na ia tātou manu malo mai whita ma whingata. Whaftai le sunga le whawhengainga. Mo le neipo kalame mātango fia le neipo o te loa. Ua te lelo na sao ma whasosani mo tātou. Whaaftei mo le tāpiranga le upo le tua o moli loto mo whinangalo le tātou atinu ma tātou uma pei ona whaafonga mai e le nei fwoi teima le a fiafi. O le ato i tali umaile, tau tua mala unanga le tunga le whawhengainga le asonga fua le vasa fau, i lon teimi masani u te iloa, o le ama whai ona toi whalau tele iai nisi o vaenga pei ona tau whaata tātou mo tātou le nei pō. A ole vi inga ma le whaaftei le tua, ia ona o le tāu o le upu moli mo tātou le nei a fiafi. Whaile masao mo tātou le nei vai aso, ti uta mo tātou whaiva, ti uta mga luenga, tapo inga tātou atunu i mota malawa, e taua tātou le taua i sos taimi. O le taua le tātou, o ni whapeo e nofo. Le ai o le a tātou te whengai ma le taua. Taua o lo tātou whinau nei. Iwe, ai a vea o se tangata manu malo. A vea o se tangata tu ula upenga i loloto. Aua ni e whaavai ngō fie. Aua ni i alu tau musu. Ke ai tau di taua. Na mafua na saoloto Samoa o sa iri ngā malo, ma le sa iri ngā ma le whinau o ni tamali o le tātua tino. Toi au mai ma le upo le atua e se le manga ia. Le taua le tātou te whai. Tau ia manu malo. Tau ma le ngango le liv sosani mai. Manu iei me uma tātou te whaia. Ia o le tebele wati le o toi se fulu ma le...
Iwa minute talo le tu las folo ia mo le tolu fo ina le tu la nga titia ni vai ngole fiafi e mo le tole nga fa tele level tatu watino ia le mafta mai ma le fa fonga mai I lunga le proclame le video sa mo le tu le nei fo ia fiafi pena su tu langa ile uso ia sa si fono se mo le tu ia songa fu o ia so te tasi mo ni tele a fai valo filimo lo fengai mo tatu watino o la tolo fengai manga luenga nei po ma pe fo ia tapo inga nei tatu tamam tina matu mo te malawa Fafte tele mo tatu maftanga lia fiafi. La tatu to filo fo le aso atayao il proclame fifi mai lo te masani tali tu la sfolu. Le aso atayao. Yang tatu to vai fo ila ia le fifi la solua vai la le manga ke la ka ko vai vanga. Mafanga solo fo le tatu le video Samoa. Ayese ngana titia o le tatu mali. Ia fa mangalo silo vai le to ona tatu maftanga le ia fiafi. Aboya upo le tu pena tatu fa ngolong fa tasiai. Ia salang ia yo tatu fa valo filima le ia fiafi. Ia ma veo se familianga mo tatou ia le lava ngongo ma sia nai el ni po I falmanga falenganga ia wala vale tau so ino tatu fo launga tatu filo le aso tae o lo fangile tua ia pui le tatu atunu I fainga malolongo faisi malulu fa ma fanfana ona awanga le ia mau se mo file mule nei po ai mai se la tolo fanga tiu te manga luenga ma tu alalo talo le si ainga mo le si ainga mo le nei afia mai se nei va yaso a pe fo nei fana wa onga alo fatela tu tia soifua mai manuia